twetwe nkomo na ne nkura hyesem na futu sem owo edema Max FM atiefo ne Ghana fo nyina no ode asom ya na pay Reverend Afo elfie ha Reverend na pay mu achi o yenua bibia bokode e obo ade adaroma ode neso akyeye ehu adom yeso ye ho ye edana se ana pay yentie wa futu sem nkura hyesem awo edema Ghana fo nyina meda wase na mada etiefo na yahwetiefo yina so ase enne so obo ade de nne akyeye se de da ne de yina yeye no bena da bia o man akwanya ebehie mu wa ha na yenso nimdie ne yansa kakra ode amaye ne yapone kakra de amaye nuanom na etumi aboa ho because penifo ka se yansa ni baakofo eden etirim se de awoka no bi wa na opasem baako bi e de agina so e de etu anamon bi akobiribi mu ewura bibi mu ana anema bi koso a ohia nkranhya na asem bi e de afabiribi na ode ayeden ode abobra enti ne yade ato ye ho so e wo dwumadi ye program iso ye bena da bia behia enti ende de ameno eche no last week ye sha ase no meno eche bibi efa who is your friend why ne wadamfo who is your friend why any wadamfo and that's ye twas me sure boss ye betwaso na this week na say this month ye kasa afa ndamfo ana nipa nkita wodie ho senti ya me kasa no because ndamfo ede ye din ndamfo echi binimu echi ama ya brabo na ye boni sese no se ye hwenyema bi ntem wanka bi anka by this time ye nim pempenso ye den ye way me particular say adamfo emwa me enti mimi nyobi a me ye ndamfo sem Miss Media Mashana de me hunu but before I many wonche assembly ewo Proverbs chapter 20 Solomon in seminar Troy and Ebini verse 6 as many will say they are loyal friends but who can find one who is really faithful? Many will say they are loyal friends but who can find one who is really faithful? Dodo na bekeso yende ya won betumi amwa toso wonne yenam a bibia be yo kama wonsam nyina beka yetrim na mmom no eyedin pass obenya ni a oye no kwadifo abre ni abre no betumi ayeden ejina mu ede ama wo senti a meka sa ne se ye ne namfo bi annante a yesusu se na omoye nipa a yebetumi ede ye ho ato won so yaka ye nsem a kire won bibi ha ye ya yetumi susu ye nsem ede aden ede a kire won ye ne nkrofo bi anante a na yesusu senka omo ye nipa anka ye de nsem wede to omo anim a betumi ama ye nkranhyesem bi ekipi enti ye ne yesusu ye ne nipa bi susu ya wade mu nkomo mpo secret bi ne bi ya ye twemu a ya nkasa ne ye wo ne ye kai mpo a ye ntumi nye okay ye mfele happy se ye be kai enso na nipa ne ba ya akwem nipa ne ba ya akwem no said oni yetu anamo oni yesusu ya bra bonwe ni ade nti me ya nimu ahotoso ye nimu awrehie mu e de yensem etu nanim e de ye kan yensem be kire no a afe ye dum pempenso bi no na ensem wa na ye hwese nka ni kwan se epia bonten no nipa ye de ye ni to no so ye de ye ho to no so se adamfo e ye yensem aye de abeto abonten a nipa esom esopaye eguye ni mu ase etnetin yensa eden omonsa ewo yeso eya adamfo so maybe say when any wadamfo who is your friend enti tro no say the yeso na say dodo na beka so media meye mema wa motoso wo ne menam bibia be ye okay bibia be ye fine me nkama asam nkire obi me nkama asam nkire we say nanso be wie no mu hwan pa no beka so media meye no kwadifo fasha utrimu se anema ori emfi se nipa na wafa ne se adamfo na wo ka wa asam a chene no ono se wa adamfo nyawni na nefu yefunu ba ko pieye usia no bebi adwumam eyi ase ka mu bibia etumi hie nipa ede ewo na wo hia no bibi na esie na mo be ya adamfo ena manante etu anamo akodum pempensu na ba ese nua ena afi wo ka won nsam che no wo de wo nnim nitrim mpanin se nipa tre ente se bofre ne ya pemu de ayeden e de ahwe ne ehu ne ewom nti wo ka won nsam che no wo de wo nnim se ade ekom no how eya na ye tan aka se me bu be se problems shared is half solved
Me, I don't believe in that defense and that philosophy. And I said, yes, I will come one summer. Na aboa ne yatumi aye ne asolve ne pempen so binti bomodian no be ha waka ba hwe nipa a woka wasem de aye dem e de akire no no hwe se nipa na woka wasem no akire no oye trustworthy betumi de what bible kura kase ma yemfa yen we de ento nipa so ma yemfa ye we de enhye ne mu ensem bi wo hono a unua eyesa wo de beko wo dan say wo be hye amanipa. There are certain secrets, there are certain issues. It is best you go to your grave with it than to share with human or than to share with a friend. And yen samu na na yede ye ka. Yen samu na na yede to abonten. And see keep certain things, keep certain secrets. Fansem ye den esie oba bi tie me kan samu wa sha se ye den esu. Wasase ne wura ho wakan ne nsem bi wakaya nsem bi odi ka kire na danfo bi ana niema bi a obi esu kire na danfo bi ana ne nwie bi a edum pempen so no na eda bonten woni wunua na eton ade wodwam ena wo hwese de wunua no niema esi ekọ a ne ho kire na abrabo ne nkoye yi a ena wo kire no secret kakra bi enam wonam wugina so de bobra obi ne ba ko no so ye de ede kire no nkomodie mu na wasem ye da bebo mu woni ne di nkomo ode na asem bae nkomodie mu na so nya ne mu awerehye na woka wasem ye da ede kire no woni ba wo so no na asem no edadwam ho yina na afi obia ye den eka woni nipa na wa asode o ena woni ne di nkomo woni nipa na wo adwumam ena woni ne hye wasem bi wonya ne mu awerehye mu na woka wasem bi e hawo ede kire no woni ba wo so no na adwumam ho yina obi ate woni ba ho so no na asore wo yina na obi ate na afi de won se na ede ko bibisa wo say who is your friend why ene wadamfo me no share asama akos e wo Proverbs chapter 18 verse 24. There are friends who destroy each other, but a rare friend sticks closer than a brother. There are friends who destroy each other, but a rare friend sticks closer than a brother. Ye won namfo mo sei nipa. Ye won namfo a omude nipa ko haw mu. Nanso adamfo a wo ya adamfo papa no. Ono po no oka wo ho kra chen nua. Ye won adamfo bi wo no mu a wo hia na. Omo abra boyi niam bia na ekoyie ma. Ebe ye den pasa obeyi wadagya ato abonten. Ebe ye den pasa obama wasama da abonten. Sa adamfo no po no eya bi wo hono mu a na eyesin onua. Amemi sa won say who is your friend? Why any madamfo? Hwe nipa na won ne yeden enam na ansana. Otumtofo bi bonju me wie fudumtofo ne ni. Osini ni nsan hwa na osini ni nsan hwa ansana. Be nipa no woni nipa no to anamo. Hu sedi esi yeden ote na susu ka won nsem. Na dia wo ka won asema che no ono na adobeko. Emi de twa to won say if you think say you have buried your past, be careful with those who carve shovels around. O dia wonnim say we sie won nsem bi a na nka nya wo dia chef masie. Na mo be careful. Hwe won a ekuta sofi e de nam abonten de ko no. E bia na be bia wo sie wa asem no. Ba ko tu na da abonten. 2026 hwe wo kasa yie. Hwe wo nam fofa yie. Enka won nsem ni bebre nkyere nipa. Tutu wana mo yie fa wuti enante dan se wo do akoma beede enante. Nyame enhiro bibia na otie mi ohwe mi. Nyame enka mo ho ombie adom pro ema mo dia modem nsa esom 2026 no enye nhira ema mo nyame enhwe mo so onka mo ho na mo nyame kan se hwe won so ye sansa wo hwe won so ye ya obenyine ache nyame nhiro bibia amen. Yo Reverend no paye da se ena no na me ye program ena na me ka se aya na mpefo wa se bi e ka se wan ton wo yade a unya no aduro but eno so emma ho kwan se ubia keke ena wo se unton yade mfama no e wo se ansa na obeton yade ama obi no e wo se hu se nipa me ton me yade ama no o me yade no anu aduro wo hu nim die mpo ampa nti enyo bia keke there be ena wo se yen kan yen se monye den no correct cause wo be kan be wie no ono amwo amfimu ma hweye amfimu ma nanso anka ebi asema ewu asuma asema ampeso bia bete no na fei yesi ton wan ton yade awunya no aduru ntina chese ebia na odinam ti na nampedu kan se mi se ote ka kire ebokro ote ka kire
ebokro no otu oba bifo ewa awade mu na nwun tat ni se okunupa otu nufu so te ka kire ebokro dilia wo wakaka kire no ono so ba be ka kire we na de ko be se kuro aye de abo Reverend Fana ma no tu jama na bibia ni ebe from 0546 83 41 64 0546 83 41 64 me person mate you for so to say I'm a certified counselor and a life coach. My office e wotema. To wo frɛ me a bibia fra ho abrabɔ mu bia kyerɛ wo so bia no. Wo frɛ me a woni me book me ya bere e de ama wo. Sunsuma afema no honam afem. Nyame ama ya adom ne akonya ne nimdie a yetumi e de boa. Na yentumi enfam boa. Nyame enhyira nyame nka wo. Reverend yeda se pa no afutu sama no pay odi abran yeda se pa. Enti ene Reverend Afo e na atwetwe nkoma ne. Reverend atu for say yenhwe ye husu ye wo ye namfo. Oma ye taka ye nsem a kire mo no yenhwe ye husu ye pa wo sankrofo ne ho. Na eye nkoma ye na ye tate. Uma ne aka hwa no ne kasa ye hwa husu ye ne wo namfo. Eso e kame asem fom so ba kon da bia taye enti na ya na ho behia se da bia e bekoso aka enti Reverend Afo no pay yeda se ye ne nkranhye samade amaga na fo nyina ye sho bon so se betu hu anamo ye tu hu anamo na akoye se ahemati a so betena hayi ya se wona fa so bia maso ntu de ye sho bo ye betu hu anamo e de amawo ye de bedi dwuma ye behwe ano kasa ye ye behwe ye namfo fa so ye namfo no kura de emfa biom Fabium. Entiano pay, Yadase, ne Uncrasha Sama, what they amayen. Enti Yanko anyway. Yeah, Carrie say yes to me live on YouTube, Max FM Ghana, and a ho and you medini na Max FM Ghana on YouTube into Ukwa. Na wabo Max FM Ghana, Ubon say Max Morning Dew, Yijinamo Elho, waiting your comments and I can kind Ediama. Yanko na fe and a pay. Yanko shen koma hu ababe pimo maimu Irene Akwaba yeah green at saying yeah enya kra ntimi mu ame wano kasa nti ubenya cha papa ubenya no ayira mayira me mami agrada ozi mimi nwu me nyina na mayira enti mimi nyina na mayira kumenya mi adumo na nso anopai yeguso kakaka ngusu kra hwana bebre ma yeguso kakaka ngusu a no bia no bebra ma wadi anopai ye chietifo ene yahwefo ewo YouTube ye besere so obonko na afei omonko join ye live no mo subscribe na abusua na entumi enye kesi ena anopai osofo ababeka santi we de yesi panyin dwawia na ensuo asa ne ye woka ye no kakra mede ka ho ne se achia na emuye enti ye momode a ehye ye hunko na ya ankasa ye entumi empeme nko ye ne no bra ene ne wa ankasa wabo ndi anopai ade achi echiache wo bibia yesire nyame nhira ne Bible ede mo bibia ye nkoso enti Max FM 89.7 e wonipa ede ma wo mukumi a prophetess minim da so a prophetess today oh okay enti body rolling kaka I think that's nice. Yeah, that's nice. So I would also like to greet our listeners and viewers. A very good morning to our church listeners and viewers watching us live on Facebook, and listeners listening to us on our FM YouTube. Oh, okay. So YouTube 89.7. You're going to get Max FM. Yes. That is somebody who kama mama shares na ma share kama. A dream rest some of the more contributions and more suggestions, but they are warmly welcome. You can share with us as well. Now just say we are making a big family. No. And as usual, watching all 16 regions and beyond to bring you our news updates this morning. So going into it, beginning with our local news for today, 3rd February 2026, Tuesday. Mahama warns against orders from above used to justify illegal actions. Metro TV Online. Metro TV Online and eka and same way I watch say Omampeni John Dramani Mahama ene ede kokobo abo enipa bi mu a wo bo wo asafo hene ya wo gina emre bi su edi abonefo sem ne nyina ene se
enipa yi ebeka se waji enhyehyeye efiri soro anase enipa bi wo ekita wonum ensam tumi ena wahye wo mo se wonum enye niema ya wo mu gina so ede ye abonofosem no saafo nyina wabo won kokko se saade no esese wonum ehwe na wo mu ejai esanse emra ne chiwa eno ebedi. Still on Metro TV portal, Health Minister orders full audit of Oti region health facilities. Oti region ya eno wafra wo mantamu ena eneyi waswafo a wo hwe apomuden ene ayarehwe ho ensam so owura minta akando eneyi abomoden ahye se eye bia ho anase ayaresa bia ho empanimfo emomoden na wonkoye enhwehwemu de potokasemu ye friend audit no na wonum emfa emuaye emre wonum esanse wo pese periperi yo ene ayarehwe ho nsem ekoso ewo bia ho no mu a said ye be ya eba de apomuden ene ye yarehwe ewo fragmentum susu a ehu ensem ebetumi egine ECG to deploy franchise officers nationwide to enhance operational efficiency, improve service delivery. Ghanaian Times. Ghanaian Times and I can we are watching a say. ECG, not say Electricity Company of Ghana. Aswaya wonum hwe anyinam ahoden ho ensem so na we everyone akacha wo kire say wo betre wonum akwaban mu na chese wo be ma wo bia akwanya no sade be ya mansini ni mantam bia no ye benya ECG aswaya wo honom sade be ya eba no ye nyinam ho ensem nso so a ebetumi akototen ede amaye na empanimfo ebo ho dawuru ede ekire. Away from that, fire gas stolen SHS girls' dormitory. 346 students displaced. City Newsroom. City Newsroom, and I so can we say Ukopiemu, a watona ya a no war a year at Tifido Mantamu, Sukua, a wohonoma, a year one SHS, necessary junior high school yibi, Aja at a honomama, a rear childrenum, dormitories, a hood one, a man, a dano, a year school more fran, a man. Edano chese wonum hono ahwetwere ba enipa mako school fo nko a ya wonum dodo beye empem ahasa ene aduanan ensia 346 students ena sisi a obi a apene baby afa. Away to a table in the Buni East region, suspected notorious armed robber shot dead by police. Graphic Online. Graphic Online and so ena eka we na chese ne die aposifo ebo won ho modini ye papa chese wonum emfa abonfosem eni agorokora na eneyi enkaebo a Graphic Online edebo eni se ukopiem ewo atebubu ya eno no wo Bunu East empotamu ho no a aposifo abomodin atu owura bituo ya owura yesusi se chese atayi kura chen na wo chen so de prison on fa no ho ye ka abonefo sem kro ne sem atutura sem ne ne enko ne de enye bia na abemai eka ho bi aposifo abomodin atete na sisi a wono wom ebu ani a ne tianko yeye atuo akana sisi wato anananom ewo ensiedo. Graphic Online ebo ho amani. To our business stories. OMCs commence fuel price increases. Star Oil sells petrol at 9 cedis 99 pesos but keeps diesel at 10 cedis 95 pesos. Joy Business. Joy Business ana eka we a watch le say ube piemu ewo oil marketing companies ahodo no amu a etwaniti a efre no OMCs na eya ade say enipa bi mu sesei wonum abomodin a atoto eye wonum fuwo mu ni nyina ene say joint ahodo na say fuwo stations ahodo no a ebi eton eye fuwo no 9 cedis 99 pesos ena afei nso so no diesel nso eye 10 cedis 95 pesos a wo kire say ebo no ekosoro kakra na emom enye fanwo stations ahodo no a eye mako ena wonum atoto wonum eye diesel emu a Star Oil eka ho. Ghana loses $54 billion to trade related illicit flows over 10 years. City Newsroom. City Newsroom ena ya kosu ebusu aye gina adwade ho ensem so enei aba betoja ye kire sesese eba no adwade ho ensem
say ye de eniema efro my Ghana mu ekwa ma afoforo so no eyade se sika o man ne ehwere efiri mfie edunie no sika no botino no eye $54 billion ya ye di wura adwadie mu a empanimfo kire se ba ne se ye de eniema anaze enuane ade bia ye de firi o my Ghana mu ekwa ma afoforo so ekodi hu dwa ne sika ye check ye anase mpanimfo sese ye mfie du no Ghana etimi edi ewura mu nko a $54 billion. To our international front, deadly jihadist attack hits fuel convoy in Western Mali. African news. African news also na eka we ya watch say ekuo bi a wonum aye wo mo ho say wonum eye akwamukafo enka empempi no ma menka ne say Boko Haram eno na empanimfo beti ase na na tiefo beti ase pa sa ekuo ukwamali a wo mo de na jihadist na wonum abomodin a akwakoto ahye eye convoy da hodo bi a eso na chese convoy no eye aban mu nipa de wonum akwakoto ahye omo so ewi akire no wabo modin a ade abonofosem a enipa bi mu kura afamu ahwere wonum enkwa African news nso ebo ho da ru ade akire. To our last story for today on the international front, Groundhog Day. Pounds to Townie field predicts 6 more weeks of winter. African news. African news enso na eka we ya we say no o de ba Ghana ye kasam ha ya nka aso ya ehwe ewiem ensa kira ye bobere so na we no akwakoye o my foforo so nsem tina we Philippines tina ne bona ye yi kaka. African news kire say sa ekuoyi eyade say sesei ukopie mu ewo wonum aso ye honum a enka senka o my Ghana ye wo opebre mu sei no honum no aka eye na wotwe mako ensia ya wonum edi bewura wo mo wentamu enti sesei wonum de kokobo ana amanebo ebo wonum atenaye ana se nipa wo honum a wo kire sei eka 6 weeks ana sei na wotwe nsia ama wonum awura wentamu no obia enhwe na wonhye no sade ebe ya se weda no ana se wiemu bobre no esesa enipa betumi ahwe na wahye no nso na watimi atena wonum asoye ama din eni peripere yo etumi aba African news nso na edisa amani eba. Oh, so these are our stories for today, and I would like us to elaborate a little on the very first story, which says Mahama warns against orders from above used to justify illegal actions. Say President John Dramani Mahama has cautioned individuals and groups who claim to be acting on orders from authorities from above. Go ahead, go ahead. And I think especially when it comes to let me take our issues of illegal mining in Galamsey as a case study here. In Pempe, when you go on site to get hold of these people, they will tell you that, oh, a minister this penny being sawum. And I think this is what is causing harm to us. Say orders from above, orders from above. I like the fact that our president has spoken to the issue. More orders from above. Indeed, orders from above. One, because I remember the president said vividly some time back, I think somewhere last year, with issues regarding Galamsey, say, wow, because we are trying to combat the situation, and here lies the case that when you try to keep the situation, and then do you know what marvels me? Where they even get their guns, their weapons and things to work. Afre. Say when it happens like that, how best do we think of fighting Galamsey? You're not fighting it. Because actually on the panel, no, Baba, so some I remember I did a couple of stories on this illegal thing. And a guy about Jina or Jina assassin, so say many me shiko assassin Yamadi Galam, so be on the minimum shade. Opa from Saka me free. So only baby or Jina and some other Kasano. So like our president said,
that if they should get hold of you, go for me orders from above. What's on the order no free above, so order no so be now, Munjai, look at how we are destroying our beautiful vegetation. Yeah, someone sister. We're destroying our beautiful vegetation. We've lost it to Galamsey. Taste and say, I buy and say, Elcra de or Mampania Casana to no, can't ask him. I can say, we say, what will be Gina near my Venice and Rebia and San Fataso. Say, Penny be say, one for semi baby at you say, Penny be say, any baby say no. What the penny must be because if you look at our green vegetation, I feel yes, green vegetation. When you go to those Galamsey prone areas now, like it's I can't milk powder the green so now I need tea. What do I get bread and get milk? What the tea you? Now it's that thing so more pick come on and yet you so baby. It's just like our president has said. Kumi de Ekadens make me asema Eastern North one. Why around it ho. Ada sana can how? River why? I say. I tea we dey kita we no be na do koguma when ya tea anum. Na mo when ya bread we Green, yes, uncle the next story. A table story now. A suspected notorious armed robber. No police is shooting. Now, maybe this story was so funny. Only he wants to outsmart police for him. Baby Mika said these people are trained personnel. There is no way you can fight them. They've sent them to the field for training. Into tactics now that you have SWAT or so. Yeah. This special weapons and the BB. I think I've got it by any special weapons. And then yes, SWAT no more common in album. Now him na amako robbery and police for the chain no police for the chain no and also ko yin kai no ni me ben kai no want amonko na monko che omo o de omoko na no just so smart e ka me do na ka police no say go fun net yo no from no to so dwane yi and e waya no ya waya na ya ko che no enyoma na ehu phones be out to so ko robbery the week before and go for phones by robbery. They was right to outsmart the police personnel. Who are you? No, I'm training. I will always, of course, I'm Robert. No, I'm training now. It's a say no. Now no catch a police for they say only baby and kind one go from mo call Robert only baby and kind walk. Aye, it's a more corner and I know and I just Johnny or year for home. And I just say ya boni to we free mo. Nyame nchade no so. Oba him to no amakoche nkae no sakoka. That's the story of notorious. Obi beka say na armed robber dey na kaye chi na ye wo say yemfa ne nko wo say yemfa ne ko gina emra no me can say ya to there me ye de ne ko yo e na ye na aba na so be di robbery into obi we chobeka say na armed robber dey so so ye nipa won say yembo to. So this is the story. And yes, it was the intentions of the personnel some boni too, but don't catch a personnel so ni be nkae ne wo yen ko ne nko hwehwe mo kira kwan while they on their way, you know, up pointing baby mo no so no o year for ho adwane te so no and I just say ya boni ti asem no into Kumi, these are the stories we brought to our cherished listeners and viewers on Max FM 89.7. Tomorrow same time we are going to bring them more stories all across Ghana and beyond. So this is what I have to do for today. Thank you. I'm out. Welcome. Kumi. I know I'm ready, man. Yo, Yadamase, and I pay Mamma Hunkoma Hodo Ababe Pimo, maybe Yadamase, my idea. I feel Munko Didimra. Welcome to Tuesday morning. Max FM 89.7.
Your friend Nasi. Alright, I'm saying queer anyway now for Yantin Comoy Fiho. Yane SK Menu, Baba Chichin Command, and come on the barefoot to some. And SK Menu Commono, a bayer a foot to some. Ayadana san yeta hu se yenuan mu atwimoto ye na eta fe no kada no se traffic no eso na se cars no apake a obon se omu fiati o na se omu dwane baby a cars no a stop na omu ndi line ni so obon se entokru na se spaces na da cars na omu apake nim no na omu prieprie de afimu na omu nenamu nti say be as a traffic na aso na send ye bia o faka nanim na watwamu akoda other side one hwe car no nchen anhwe tokuru ni ma one hwe moto ni bebo minimum komo ya midi se wa huni ame pa kire ya ebra cars no apake e o traffic mu na moto na oba na wo se ono nso endi line no so no ubon se da bi no ne namu entokro no ne namu no timi pia ni ho na se traffic ni nso ye kra still ana watuko but we no se eso koko ana se so red na se cars no e park ya ubon se aso green se enipa ye den entwam na ya na enipa no etwamu sa na se wo ye least mistake na se wan hwe tokro ni ma wan hwe ya motofo no mebo enti na SK menu na nkomo no onye na futu onkasa nkyerem ye nyina yage atum se saa we no mo ye na nye ene SK menu enye na futu no omomu hu insunsanso e woso SK menu anapeye mu ache yo mejimo so mechia atifo ni ahwefo amhwe wo awe continta so ni nyina obi aje so SK menu yeah anapeye yenyan ma etwi moto ni okada ya na yeta etu sada moyi insunsanso be na woso yo bedo watina ya pasa kwa we so na de afutusem ya ma wo mo emre mu kura no emre ni hu kwan that's why say moto ni yefia kitu ebi no se kwan da hin a ye fa the threat the bonify the weight of the vehicle say 1.5 say 2.2 meters sa pepe na wo fia na wo na mo wa bike no wo so sa de ye fa o eti emre bi ni hu say se bi en traffic mo ho fa bi kuma na wo fa ni fa ewure mu your friend the I know I did that kwan tem no sa yi no enye o mo kwan eti se okofa ho no mo na bibi ko sia bibi en ho bitimi de yi ne ho ano na kam pese wakobo obi lenti avansa de amike o mo so aye fato brachi a o mo mpese o mo betie futuo na se o mo nyi ntrachire bia ne adisuade bia no an se wo twi moto no keke moto no kura wo twi kura bebre kura ye register enso nam kurom ha wan na ehwe na sa ba bi o mo ne nam no ebo nipa kunku nipa ne so wan na eka ho asem eti ama o ma take advantage bi ana o mo ye ne ya won kasa wo pe na mrase mu no kura na me si em fa sa ntokuntoku na da ka ntemo no say ni fan na binkum na kampete be bi traffic won wakopa o eti say ye ne a ye pedestrians no so say ye twam na ye ma ye hwe wo mo ma ye fa ye ntu wo mo so ye nya ne ye fe bibi curb grill ni chere mi fi binkum na mi twam akọ bi fa mi fix saka na mi jira na ni mi ko jira ni binkum ni fa ho no no na mi san hwe ntokuro no ansa na matwa so entwam straight entwam straight kana wo twam no say ye na chi say ye na nim wo fi binkum na akọ ni fa fi binkum ho no ne be jira kona wo ni fa ho no 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 atimi ahwe binkum no ni fa no asa ye sa ka brain ni bi ansa na wo atwam wa nyesa no amfa nya adwuma dia da bia o mu rewura ho o mu kunkun nipa o mu prepare nipa etie ne ya nam fom ene ya yi ni na ya fanya asuade ne afutusem na ya fanya sebe ya ye bebo ye nkwa ne ye nipadua e ho ban na ne e wo mu no enti aside say traffic no aso amayen say ye twam no say ye twam nso a ye tracker ba ku bia ye nyina ho ye nsi post na ye hwe tokronim na ye say twam another car ye si ade assess post
tie na make your friend traffic drill and a curb drill wujina ho no no ahwe benku ahwe onifa no asa ahwe benku ho ye ansa na watwam entwamu straight enti say me feel say wutwam wani mu a car no be de ni mu hwe no say de ni mu hwe yi na free ni fa na akọ benku a wutwam free ho na abegina benku ho a na wahwe ba bi eto aso no ansa na wasa atwam entwamu straight sa na atie enkomo ya wudi ya na no sister bi ya na no nso twam okwa na wagina ho na wahwe tokuro nim okwa na wagina na wahwe tokuro nim odu last car na obehwe na obetwam no na traffic no eso ye for cars na o say cars no ye den entwam ne ho che ne pa eno so say driver for no say bi ono so wonim de ana o ye yi a ye friend ye bi green means go when the way is clear. It is a so ma o driver ni class so kono na pedestrian no ho no pedestrian no right up as go call and so na o driver shenkani ni wako za na mra ne tie en fa because nya wan twemu enya so red no betwemu nemo no o twem ana abetu na kwantimfi nti abetu na kwantimfi ni dia e se o driver ni no gya no ma o twem and so na wako nti e ka say the green means go na wrong. Green means go when the road is clear or is safe. It is a safe and clear. As far as green cry, and you can so much different no. A answer. SK Manu found a manager and BBN ever from the Ajimun Chichi. What? Yo, Madam, say Max for name, Monsieur Modi. And a party way, yes, a different in a that boy and now boy and Pahomai. The person near SK Manu Kasa or Trapanki Consort, I wish me 024 479 5469 024 479 5465. Friend, the BFA General Automotive Phone here. Yadabua driver training, driver education, vehicle editing. The BFA car ofra Yadabua. I educate down. You ask him and a pay that's it. Why? Yo, that's a pay. Ain't any SK Manu and a church and commono. Aha, or say green means go when the road is clear. And the same crowd we are that dying. Almost so they say green means go and go. I said, man, granny, and once when I die in intimacy, no, my man has a mekaya. If you see the traffic light, there is something you should know. Wait. Asaman granny. SK man, yeah, that's what. Yeah, that's. Welcome to Tuesday Morning. Max FM 89.7. Max FM 89.7.
All right, I'm sure you're queer. I'm na fire street vibe. You might didn't trust your farmer, but before that, no, you're fast, Dama. I do make home, my darling, my boy, Sika man or pay my day max morning, do you, my dear bro? Oh, ma'am, why a max morning, do you, my dear in the hall? And yet, I must say. Jaya na ye kan say ne so no na ye de ba na matu hwana mo esa se me gidi pa se max morning do adwuma de wani je ho pa enti adwuma kwa ye no mo bo asika fa mu na ye de dwuma de bra no so ye besese ye ba na ye di om ho adanse ye besese obetie na onu om adi dwuma se na be yo adwuma be koso na da bia da no omo be ba na ye ne om adi dwuma Adia ba ku ana Max FM mpanfo ya na emefe pa so se asana ye bebo bibi hu daro na ya no na ya so ahwe ya gi atum se ade de ye mpan ho asem ya ye nte se radio presenters na yetimi di bibi hu adanse na ye yinsu bi da ana no na me ka kire mabusuafo bi se enipa bedoso e obonsam jamu pa radio presenters bonsam jam enipa bedoso e obonsam jamu pa radio presenters betra radio su di adanse ana de we de ye ana dro we de ye me ka se oyusu bi kurada but ye ne ye nyane sa Max FM presenters I Max media de ne ba ese mai bi na ye nso hwansa mai mi na ye nso hwe ye wi na fe ye nhwe se eyampa enti obi timi de ne advert ba na fe ya tumpenfo na ya kɔ ne akwaje adu ne asahwe mem wa ha obi de aduane advert ba se mombo maduro ho mombo maduane ho dawru emfama me me ne ye de me kɔ testing officer me ne ye de me kɔ na makodi aduane ne bi na mahwɛ se ampa aduane ne ya ena no hotel bi na ye yo mo se na me di kan koda ho a me kɔ hwɛ so mo mpa ne mu odin a ena no sisimudi aduro bi nso e ba ya na ye bohu dawura se me na di kan ma me bi di ye sisimudi aduro ni ama bi adi hey wasa da ba waka sa wote ho me sisimudi aduro me na di kan ma me na me di ye na odi ye Dabi kaniye one bia on tia sia ba me de enti ye ma sisimudi aduro ni ye na ye ma obi na odi Dabi sisimudi aduro me na me ye ma me bi di ye kane na me di ho adanse ye gwere mi edi wachi ya say ya bai ade achi say ya ide ye gwe enti na sen kra no ba ku bia ba chese yede makọ ama chese yeguso a eyem ho adwuma na mpanso o hwe results na eba na tun se Royal Organic Clinic omo bo adwuma papa yede makọ ama chese nurse fo na doctor fo wo Royal Organic Clinic eguso ehwe mantina se bon se me ba adwuma ya na ahoden no esonko na wenu me na minim ba bi omo okra o but na manya ho kwan anko ho but omo ba ye ne ese ne kumi kwa na ye nhwe wo enti abusu anopa ye kanfo Royal Organic Clinic de ama se yade bi e da so bomode abra be pie bu ya so ye se ye stroke yade diabetes o kidney o liver na ho aba asem be ma agudie wo mpam te se me de ne bi enti ne ye de makọ ho a omo hwe me no agudie wo mpam te se
odi ye na chese akwa bibia ho asma yade bia wo so ache bia no bomodi ase ode wo ha no beba bepie mu wo Royal Organic Clinic na ye no ye de haban ani ndura hodo a emu oden na wa hoden na ehwe bibia oba yaso ye nti bomodi ase o maame o papa o busu ani bia yade bia che wo no so bomodi ase ode no beba bepie mu yaso ye wo Dansoman exhibition runabout ho bus stop ho a ho na ye wo enti bomodi ase o how bia no wa mane bia no o de beba bepie mu o yaso ye na manie 0249363789 anase 0246 590978 0246 590978 eno ane se obefre yen na wabisa yaso ye akire kwan na o how be a da so bomodi anse o de beba bepie mu ewo yaso ye yen so ya na yen pe roba yusu no enam how be ya no bomodi anse o de beba bepie mu yaso ye na ye hwew ha omo boya no pay afi yen fa sedama scratch for win *787# network bi a woso na wa select number 2 Max Radio enu achi wi na wa select number 1 play game enu achi ubechi si scratch card 5 Ghana cedis ekosi 2000 Ghana cedis afi wi a ubechi si lucky number 1 to 5 number wani je ho pa no na odi adidwuma afi enu achi ubetwa omomo pin no no abo pin no di ahyemu enu achi ubedi sika ma oyambehyew anopai adwuma kwe ye do ma se omobo sika famu Max morning di ye de bro Kumi mamemfa emfiri ho no mo emepie mu ewo adwaman so se de nimu no eba no eye meko a eneyi ye nyisu meko dada no biem a afi odi blender anase ayiwa betwi na odi aha ho da bi kivo ama makodie aye meremere pa wonom e kire se eye meko a ehyehye na ya ne powdered form meko abadwaman so meko abadwaman so nanso eba ne kivo dia eye adutwam wonom e kire se womo makoyi eye ade se ema ahodi ne yie makobu a odi wie na obo hyehyew odi wie na honam ye obasabasa da bi enya kivofo die ne bia edi nti kwadwaman so ba bia abu ye de ye aduane bia sa wo ye spaghetti oye noodles oye shito oye stew oye soup ni nyina kivo hot pepper udi gumu a ebebo ye papa na sanso so etsere aduane mu ma wudi atinse we de makwan kasa ena wadi no enye bibias eye kivo hot pepper uti ni din no kura tinse no kwasem makoyi eye kama na edamufia eye soronku ye papa kopa bito ewo Ghana ha afana ba bia ura market a wo de wo se wo pemako no a ehyehye no a ede no eno a ene kivo hot pepper eye bo no eye kuma ukita 1 cedi 50 pesos ekwa ubenya bi up to ye wona nketua adantamu ene akese wo hono mo aduane bi apesa wo fa kivo enye bia no kivo fo se ubetim di kivo hot pepper ede aye ene tikoto kivo na fa ye waduane nyina na ene aba ama ye ntwimako ewo ayiwa mu anase ye blend makobi de hia ne se wate ano na wudi agu waduane mu na aye dede yi pa kivo ye say eye makohyew Kumi yankoi ye do ma say adwuma kwe boya na pai Max morning di ye de bra ye kwa na ye street vibe ye monra mu ena ye nkomo ne ye tietia simple tietia ena ye di nkomo ne ye bisa se ema ne mema hefo na tadi awadija ho nkomo pa ema ne mema hefo na ta edi awadija ho nkomo pa eye ni awade no kra magai eye ni awade no kra funu me eye ni me pakeme ne ma me kofie hefo na ya na ta kasa me gya awade no mani nye ho awade no me gyae awade no mani nye ho kwan ode me nam ho eso awade no mani nye ho awade no me gyae me kɔ me sesa me ne ma me kɔ hefo na tadi awade gyae ho nkomo pa ema na se mema ye besere se enkomo ya ye di enye ne bone so ade ba kwa ya na ha adwen pa ya awade gyae eba ni se ya emafie bo enkoda na setena mu oba na setena mu be ma na setena mu abusua mienu ni nyina no e de ha kese eba abusua ne ntam
nti awadigya de ya na enya de pa enya ne bone so ntina na pa yedi san komo yi se ye show bi nkura se gya awade da bi no kura de anka Nyankopɔn kura betu enka enya nintia na emom no ye di na yesuama de hefo na ete awade ase a ana magyae ana awade mani nye ho ana mesesam ne ma mekɔ awade nkwa maguno me de wonsan kɔ eye ma na mema hefo na eta ka awade gyae ho enkomo pa asem ewa awade ase ye twa ho aba ekɔ ba 0551598321 ye ba sese ya when I dey home and want something quick to chop. Everything dey inside, groundnut milk and sugar. I only need some water, so it's made easy. Kivo carry make Kivo carry for your office, boarding house. Kivo carry everything dey inside, groundnut milk and sugar. I only Kivo 4-in-1 Gary Mix. Soakings are easy. easy. This advert is FDA approved. One day, Anna, Max Buy per se, yes, bebre. Bisa me say how? Max Buy at the bundle offers a kesi obi intimate tak bro. Buy 2 for less. But never told TCO washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save you a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smart watch 3,000 Ghana cedis per. A face Sanka Techno Common 40 Pro and a smart watch for only 3,170 cedis. Na see a 250 amunumuwa. Come Max Buy showroom and memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. Shot on target. Oh, my word. That was the Sputnik. Through the middle. Opportunity for the Fabian. They are back in it. Asante, Mr. Asante, watch your man. Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready, the teams are ready, the fans are roaring. This season we rise together. This season we play for glory. This season the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back. Ooh, oh, we are the number one. Ooh, oh, we are. The 15th Gold Bond RTP Awards 2025 is here. The prestigious awards is slated for Saturday, 7th February 2026 at the Accra International Conference Center. Red carpet starts at 6 p.m. The event will also award the top 10 most performed public company CEOs of 2025, with lots of artists performing on the night. The 15th Gold Bond RTP Awards is powered by Big Events Ghana and sponsored by Gold Bond, Visa King, RTP Media Training Institute, RTP Skills Development Institute, RTP Mall, AgriFed Ghana, CocoFed, Knee Fashion, Coco Trade Ghana, Ride Along, A to Z Auto Services, and Special Ice Mineral Water. For Sports Park, to win the Radio Sports Program of the Year award, dial star 920 star 111 hash and enter nominee code 356 to vote. This Valentine's Day, love is on the menu. Max TV presents Chop Love with Max TV, the 5th edition. A special celebration for couples and partners. Do you have a beautiful love story? Tell us how you met your sweet partner in a video or short write-up and send to us via Facebook at Max TV Ghana or WhatsApp 055-8462-088 and get featured on Max TV social media. The couples with the most likes and comments will win a romantic dinner experience with an amazing gift. Enti kai husi, afi Chop Love with Max TV. Ebeye shronko kra. Iti menewa, anka mashase kra richre hawa mishia medofo. Chop Love with Max TV, where love meets celebration. Don't just watch love, experience it. Valentine is coming. Where is your boyfriend? You are
sitting at home. You are so lonely. Bena. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is 89.7 will rock. Max FM, what do you okita say? Kumi Kasa, eye baako pɛ, edin no, eye baako pɛ, menkɛse kwasi ada, untumi fa duadan so, untumi fa bladan so. Kumi, ututu ka, ututu dam, ututu tam, waje bam, watu fie, watu boom, watu todan, ubeje bam, ubetu kam, Kumi Kasa, that the TM state governor, ebe shiu. Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe ele ti so bi febe dia aka echika me din di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso a feeli masaya se. Welcome to Tuesday morning. Max FM. 89.7. Welcome to Tuesday morning. Your friend Mark Abraham. I say our DJ enye. Our DJ so the enyampa. Enyo. Anano me nyagene. Enye. Ento wada. All right, I'm saying mo akwaba. I'm from Max 89.7 Max Morning Dew. And I was Sugusu Uti and Yashasiano Pano, Sia Quacusiano Panon Chrome. Now, so the sports park, you may have to swear the amount. I feel now what Jenny and us have been do a feeding at Ayamo Aquaba, Wabafi, Onyraya cry. And can you back say in trouble for aid? Obaka. Anayasa. Young queer, young fire street vibe, you may enter to us and farm. Yet the young street vibe, you may enter to us the amount. Young fair once a dama, Royal Organic Clinic, Omobuana pay. Ote Organic Clinic, Kaidi, when I just say, in dry the mountain in organic. Eti adie bi ha wadwene say stroke adie
diabetes, kidney, liver, asthma. Yadia be a was watching na Emma Wintimi and you do media senate, Sena, a fatabomodia, Sabana, the Abipimo, Yasu, yeah, Dansuman. Yeah, exhibition runabout bus stop where Bomodia Sobe Frey, 0246 59 0978 0246 59 0978 and upon Madame Mobile and Sika family and street vibe. You better to us ready amount. And I know Komobi and Ameti, I see a dear be a yaw dear on Sabeka. A dear be a yaw dear a cock cramp on Sabeka. And I'm saying, Jama, circle and rubber and shumu from that. Say yes, shumu phone power, circle now you. Yes, see a dear be a yaw dear on Sabeka. Ya kokita ufone ewo unsa no circle na yenje yebi anafu waka so ade biye ye media mensa be canteen yen ku yadim na yen fa yen street vibe media nen to aso yen fa mana ne yen kwama ne yetia wa yese ewa awade ase wan na ya na otadi awade jai ho nkomo pa oba na be ma ena maja awade ena awade ne mani nye ho ena me koma busuafo ho ena meja ho ena osuban we de ena ne awde me na mu de wan na ya na otadi awade jai ho nkomo pa awade ase yebesre otie nwum na ye bo na yesi awade jai enye enyuma di aye di ye mfa nso bi enkura se koja wiri o ha o de enti yesre enye no bone so why but ye pese ye nhwe na yeni nkomo na yinsu ma de ewa awade ase oba na ba ma wan na ya na otadi awade jai ho nkomo pa There's over many years. The way is your front. The front is your way. Kwanda wani. Green oyentio. Okay, Kumi. I said wait there. Asem komo ye di no fia bia asem we na madwene ho a minti mi hu ne poma sibiri. Minti ase. Minti ase enyi yi. Anyway, ahun say awade said Mark Abraham kan na warija yenye. Awrija yeso so de enyampa na empempi no ya na ye maame no me nuanom a wonom adi kan no wonom eti awade ase a aya na emmema no ye obibu efe no wara be kofidie onu an kasa tete wa na afe wo ba no chese wo na aye vocal na wa bie wa no wo si o we ne zade emeja awade enti no se me ka ne se aya na etoda na manu na wonum etai kasa asem we pa meja awade no because esan bi abako na mienu bi abema no kwan ode ne nam so na ninyi hu nti no ai ya na anytime bia no opre ne se obeja ya wade nti se metwa ne tete ade a aya na emma no na most at times enam ntete ya mema ne de omofam nti no omukase ombeja wade na ese asetena pa mema ne ne omutie nti na ya na etoda bi a wonum kase omubeja wade nti awade ja ya ye kan dodo na no ya na manu na ya na etai kapa yo ene na green atia no yankwa hama no so ye be stress obamu a na wabọ ni tew pepa na yakwa edim ene ye nche kra 0551598321 0551598321 ana so betimi afre 0550522 0551598321 Philip Woteshi Philip anope te sen Bakumi ye na uzo yehu adom ye ho ye pa baja obane ho tse nyame adom me ho ye pa awre mi two voice anope die edan mi simi fa mo bi rent you awre yes say mi se edan mi fa mo bi rent you bi dia to ama edan we dia me foro no me sire wada horo ma yo Philip yanku yanim Kumi enwa na sister aka
no ana this aka otu mu time a wale ade ma no de ene de ma no de mulan aba de o didi bo ni didi mpo na ba bi enama wo ti nambo o ti o de be fa ho ba enama wo ti esun dodo because me jawa wale nge ma no de ma na me ma de ndanka ngo ye ni se wo kwa psychic wo wale ade ndanka sana my man na mutaka yo Philip ya te ya da se why enti Philip atia no o se ema na ya na tedi awadija ho nkomo pa 0551598321 hello good morning. Yes sir. Good. Yeah. Fifi, thank you that Labadi. Why Fifi? Yes sir. Oh minu aboko. Oh I'm not doing. Yo Fifi entio. Me I go money memory now. Hello. Entio pa. I'm say you say my pen I na issue. Che ebedi mi go say scanning wo ucho ba bia pa na fa. Ucho ba bia na fa. But that's going to go ucho ba bia fa. Who say what can you ba bia ba no no because of ma wa ya jama unity. Go to afanisa. Wo fanisa mo say e bi yi fi aba. Ya na bi yi se ne ba. So if I remember the same thing about Sukesia in our Comma or bar, the same thing on the cow. To both money memory now, via Casa. So if I'm a moon, some right no. Go if I what we and can you just you? Man, I didn't uncle on the one. Now that's a sit on Cotton one. I didn't say the other about. Enti money memory na ye na ye taka wadija ho asem wahu. Yes sir. Yes sir. Fifi anapa ye da se ene wadwenkyira odi aboa endwumadie yi. Fifi so say ohun se mane mema nyina. Hello. Hello. Good morning. Yes sir. Good morning. Boko now swear. Adia masama ya adwene se yen sua de. Yeah that's it. So, you mean the yesha and banana ya mutaka wa de jan wasem. Let me share and banana taka wa de jan wasem. She said Bemba won't make a 4 bamba, no obano, also old jano, a so for yellow one dear. But in banner fee or see our idea since anything I had a hardness and our jan and I able to tell life. You. All right, Yate. Enti Grino, I say mano. Emano, so far the manana. Yeah. Honorable Neo. Interesting you. Honorable Neo. Interesting you. Papa Grino. Bra. Me catch us all bad. Who did you beba, Mr. Miniha? Oh, I don't mean I don't know me Sesano. Sesano. Oh, that the other that anything. Go when you may. Kumi to say? Migua. Kumi, but me phone drama. Philip, and ya was when you said you were all right. And then you will go so, Miss Mobu, the Grilo, who soon take your hand out there. What did I say? Grilos are any. Actually, Philip on your study. Yeah, when you are attention, the Ombra. Honorable Yenjo. May come out and swear. I said, really simple. Obama, the water about the quality, and I was getting the man that I am the attacker. I'm going to attack up. It's a maybe who is a man that I got a gentleman. You. Na eya dia na ya na mode yo munti akakra na e man ne so muji. Eya mo yo modan. Kumi na nyu from ka dia 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 yo. Also ka. Esi agra oya tu ba ko mba mu. Tu ba ko. Ni ira visa wawari yo, ni ira visa wawari. And then I don't want to. And then I put that on the web program bia na. Asemo. Kumi na man do on mo. Oba
ade ade ba na bi o no wa no nya ne saa na fe wa frustrated as na lukwa na jai asan ko to bi na na wo tete no na wo ye we do but ye don't come in for can if remember bi wo on so a that the green kan no mtumi suma fidi ndo ya na do ko tum bia na keze ayi na wa ko you Odabuni o. Teacher senior. Free line so. You. Odabu anapaya dase ene wadwencha de aboa yenjumadi 0551 598321 0551 Keep your secret. Oh. Then my money na keep ye nyina ya joso. Ye na ya joso. La pete master wa de be. Man de. Ben to bi on de me say on board. La mi jawa. O tumi kan be ye ne o. So na not ya wa ya. Ye de am me no. Baby ana mi go bi. Mi jaw. So 5 years ya da go. The man dem say on board bi a. One fifty. Then I say, "Oh my God! The money I say, yeah, more. Only the more time as usual. The day, I was here. Now my cabinet, my cabinet, the this year and today. I look at say, I'm a man group hat, no matter a man group hat. That was just a bump. They were the other day, almost at the other and fire who to see you. Now, money and media. Na sese ye ne nyame nya adwuma ho so ba bia wo ne ho na nya adwuma sese a because sese nyame wo ye nche wa ha o Orongwa na we adwuma you yenkwe Alex danso ma na te sen na me aduma yo anopa me hwa unidi David intia mo ton be ton me chen wo cup no you Alex yentie o yo akara me so me kan se emma na yo ma be say on be jaware because mo hwe nia ekoso ewo relationship na ebi obema no aye bibi otimi nka odenda adina hye so a ebe pe na no ba ka ukra me jaware ukra na o tete me sa nti emma ne de ewo mtumpa me yire de me nya so say na me jano ebe Jesus no mo na jame because obi obi dia ma che de e she yie oni nyam nya djuma me da se you ya te ya da se why any wadwen pa wo de fa yire ho why ade hello good morning. Yes sir. But you want to say you who adom ye ho ye now so e who you feel Kumi Kasa na say comedian mba cho say Kumi Kasa Kumi Kasa okay ano pay mabam programs na mo me kwan na me chichiri me chemi kata mba cho di ni ba bia frefi ya frame Japo yeah you yentie o awari jai ni die e man na sometimes on mata kasa sende pa was me war me almost 15 years in ya shawa rena sikura no na bibia sie e define no ko mudidi mutimi kase bidie ni jaware a me yesi ana mi war bi esimisa ididi wana ebedu barista ni sisi ani kase me yiri etini akohanda obabi ebebi manyina akora ko ami ni bebi ameti bibisa so akoso onkyere me na mai di ehwenia ebe si ekiri iti emana de brother se wuni abutre ana se wan fo adwan to foma ho ene ma ba ha adwan papa isande omudi omoni si afedia adowi afi udni hwe na damfo bi ni kunu ka o fia otim any bia japadi bia ma ya fa won na se won so unyen bu sa standard na anytime bia na office ni kuna kwanete na bia onyi yi ana se wato ba bia enye ti un sha se bi sa no ma na pe
wahya se media media waria enso bia na ntoko bia nhye da yede isi anope masem no Ajapa no pa yedase why yedase pa asemu nti wate ne ajapa e ka no ayene ma bebere okumi nsɛm sisi wo nsɛm sisi pa eba na awade mu a ho kumi awade nsɛm yentumi nka nwie o yentumi nka nwie from ye nananom pen so ɛna awade mu nipa mienu asetena kasa no enye easy wanya abutre pa edi anya den bia ozi anya den anka ma yere mra ozi da bi da anya den anka ma yere mra si da bi da na na wo hwe anopai na meba na meje ge bi na mbasa ja me hwe se metimi da anopa tututi ai me hwe se metimi da atete me hot ene se kwan sofo yi bia da bi anya kwan na hemachim ena meje ne na ma no se na so aware na mse ama ware na no aware ntem sa am se aden so na so e young boy afina wasanka onyi wani kakra na afina wa pre ho aware ntem young guy na mse me a young guy mo puana me nam afina me beji mani wonu mani ji amaje say afina masisu na afina beji mani na ma ware ntem sa anga yeso ni mani ji awaje afina me beji mani wali yekura guseje osede wali wali yekura guseje na say ni je die say ma ware ni nche say me nje mani me nje mani ana ni je fufuro bi ho na wo kan we une wa wasem a wa bu a ho fa na say me na opa mama no pay wa bu a ho fa so wa ni je fufuro bi ho dia na say me yire e mama ni je yire mo wa ni je ai Atamas. Yes, I'm planning. Yes, sir. It is saying. Oh, what do you say? Untimi muame. Ma tro. Let us do the piano pa. Mejoso ajata. Ajapo o tiemia. Piano ba pa ka den pa pa. Ya peno, ajanse. Wa ya. You. And pa so como se dice. Ono kama se ni ya mai a man with that problem near face because of the car of a minute. Also, the same made house, our coya, bear 1 month, 2 months, and I'm who you teach yourself now, which is yourself. I don't know. It is got a man, dear, the crown for the I can't know what second one. So, but if you are to make out, now, but you know, I haven't chatted. The man, dear, that problem when you are the common man who's a police of Mufflin, you are to some man. A man will see if it's a one person. And the Patroninia, I am man, and the coming better than what you are. You, I tell that's it. Why? What the crab boy, you been young man, be the idea. I can also make us say, on what did you near patch on Wakawadi? On what the cracks now, baby. Na, man. Oh, yes, say, before reaction, there was an action. Obie ni wade bia meka o oti ahonju obesora kwatena makomu obie ni o sebi jise oba sebi manu wo baabi bibi shele ni ase se na anu media bia ai se wo so hra mo ani emisa no na wana me gina ho wo gina ho ntia ohu obia ni ho a oba bia ni ho de ote na wade ase na sumudwu no wonya asumudue na wo besora ka tese preko pemi ja wade o eto de bia ntetie na mema ne de mani famu no won say when it comes to wade e ma brepa enti so wo chai ofin say adeso bia firi ni ti so na 40 ni baabi bibia enha ni biu ya mo kwatena mo baabi ho esisen obi won mo professor and am say mo kwatena mo baabi ho esisen esisen obo ne bra esisen obo ne bra enti mo mi ahwa ni enhya no nso obi ani ho a ade na ekoye ma na obeso na free ase wati ase ebia subamba kumienu bi wakacho se jai mempe still me na me be mantini nothing do my shoulder umfi the best option for her to is to leave you wati ase yache
Yankwe, Kwame. The call has been put on Oh, hold. massa. Please wait. As a man, no. In the first way now, or the afterwood. Ene bia na so na emi o. Utie and command Paul. At the Ebay na, or say a toda, and yes, you, or baby, or any colleagues, then for Nina no man. Oni omo shabra base obe hu ne yonko foforo bi na odaka mu obe hu ne yonko foforo bi ni kunu abuye adwuma ma no obe hu ne yonko foforo bi na but sankrofo we nyina oni omo ne si so nti sometimes nye say bi awade na ote ase ne ye ne bibi e kire so but because of say ohu obi ode ne hu tutu obi hu kumi ma menkyere wade sabi ewiase wo hu empanimfo wo kasa bi yesi esuno obrekuo kra ene esuno akokọ kra wati ase comparison ma obi beye no enye comparison e beye manager ya wade me mfa ne se kumi sesi a wo ne wo yere eti honumi na e bia ne na ode yu ma me mfa ne se wo de wo ni yira ma mfa se sesi a ya ware ono han me no mempe ndeze me mfa hana me mfa ne vanto hana me mfa ne vanto oni Irene ntimi mfa ne sesi a oni Irene oh Nega fa me ne petra cry me fa no hai petra akuya metie sesi a onu oyire ti hoyi na koba ne se wo yire enam fofo onu omu sisu e bia wo yire esisu no na nka onu ankasa no on her own or born a woman pa or conanim but our real bermun near may be a day a slow down a mano ya or who send ka or no kuano ebiananka or your name about community and sabianka contentum at the mano na our leisures by a sabio our real far a dear by one name you be ensured that mecana brabo and a wofie and as no as a onwa on timinko and onwa on timima what masie eti se eba ne saa no na so hwe ne mfefo no onu omusi so na nka omu nyina no ka competition na ye tight na omu nyina ekobo mu no na afei ohwe se awade no ya wowo mu na se eye agigya no a differently obadwe hu mienu ba se ya de a ekọ nanimu ma no de a bra na de ho na ti amakom no ahodwo no obeso yakwakwotena amakom obi ani ho ena bema bi ho no ma se bi mpedua oye kwadwofo and obi or waro e suppress we wo be me bi wo no waro e suppress wo hu ye aba ne sa pe obetwe wo ye ni no ye nipa yemfa 3 course enka ho na yemfa ofre dwumadie no emra na wieye maachie hello good morning Kumi. Yes sir it's Anderson Chico. All right facha me wagina so ache why no. Ain't you? And the current day, also going to baby. Sometimes no, Obuha on the dinka take action, but just say, or beyond Bearman, but the problem is a man take action. What you say? Because Bearman, the Uber, maybe a woman is threatening me. Says, the meaning bejow. But here, dear Bearman, makes me worry. Sasa, but my dear. Say do man who say no, I can't be down man na wako. What does it? Into Mrs. Anna me one. Right. Right. You. We chebusia for what tiko nyina ya da se. Ya da se. 0551598321 and 0551598321 and I said 055005552. Hello. No, hello, we are poor, my son. And come on, I done no paper. Now, if you know, said the wishes is our bobber, Libya and Kuala, anymore, a different. And Uncle Association by our remore, and also different. There was a man who said, if you are a bear man, bra, utia school fees, utia. Water bees near the other uncle and the cow, and also my brabon could be different. And about I know a big grand up so I won't mean any them. But in Colano, in good baby, boys and I won't talk a cry, I say, Sunny perform. Now, Philip Biana Bema, but pick your son, Noma.
bayana ye man o mo nhye nsu sa oni die anko yi ni die wan se on transin dwendwen se dentina no ma enko yi ebi abema ne yakwadwo one ana nkola ya aba busuo mu ntina bia ma no ma isru die nyana ma no ya sonta se entrasi yen sisi no ma bibiri wo yakwa mu ya setrem eba sa yibenya wo moye papa am ye timata ya wari ase am ye nyina chiama nkola no abetra yen chen na busia no aye fe wo dachi you Paul yada say Paul yada say au Paul Paul you do kwaja dia say yo enye ne yanko kan asembe na aka na wade a watewa wale 15 years nkura wo mu he say Kumi me suama ai Paul no de hu wasu say bi afoforo no ntino ontimi Kumi bajo eye mitimi committee bia o Paul Kafra konfana chemesera wo frɛ mi sia frɛ Kumi ngwa ye ne ya yire no mu di odo e be kai why ye ne ya yire no mu ogi ye ni wo mpa mu e be kai Paul Paul Kumi na unto obi ani brisam na o yesa no Kafra Paul fa chem wache ma me fa last call na wasi Kwame hello Akwaba yeja obeni kese na me nche ni aba mejo so na ni pepe mama mejo so ni tia obi biara mata for my free na and the collect ni na me chama como no on como maybe I can last me papa be can last sometimes obani mema mutu awaliasi na awalia bema obia to make nti man ka se dodo na se ema sometimes mani na mema so leka mema no obani ti na wale ni ema no people to make us no meja wale no ko fa fukro nti man ka ni na enti ema no so sometimes mema no so kamo eche ema no that the enti mu ye anta na yaka all right kwam yeda say me so ma menkyere madwene to me awade ase say ye ka oma omunyoma wade a omu bejai ana so mu nya omu beka awade jai ho asema to me eye mema so what you say ade ba ko a emema entanka awade jai ho asem ne say emema fele say yenye wo ho kwan say ye fampena ewa awade achi enti instead say obebue na no beka kire wo say awade no mani nye ho nti me kwa akogya awade no ene obefa empena bi ewo nchen na watete wa na wankasa akọ nti e ho na attitude na wo kan ye no eba mu no tie ne he opia no pa timi ko share ne girlfriend ho na anije wa bonten otimi ye bibia nti obafia normal oba no abeda opekra no ne yire da nti ono ne de even though say obebue na no aka say awade nani enje ho nti no omie o no no afa saa we ni so etubo se saa suban no no da na di na be wi ase no meja awade ho anu ne be pia fia ba na ko pia fia oba no aba ana be ma nso eti awade ase na se be ma pese onja awade na wo ye be ma na pese onja awade a eke wo ho e wo se eke wo ho no oni oba ya oba 3-4 wo so mpo ba yi eka busuafo be bo wansa na wo yaje ende hye na wo no na wo fo no ho na be fa fo no nti be ma hwa se aja ma mentena ho se me mpe kora aja ma mentena ho sa na de ono a nti to me de me de me say awadija pa ankomode ye mema nanka omunya omu bedi ba je se empue fia no ma empue fia no but ya na ye desu ba bia de na fia kopie mu oba na na awade nkra ma ni nya me ye but mema ye bad pa mpa mo de madwene nti wadwene ho da se ubeja awade
Was it my dream what I say? Ubejawade. Ah. Mentiasia. What does you say? Sa wadie ya wawali o yira wawadie no. Wadwen ho da. Se ubejawade. Mayire. Oh, na se bija na che. Wejano. Oh, masa. Oyire dase. Chai na ye me nyai. Oyire dase. Ibrime. Mane manu aso a. E kire mani kokko. Manu na nyai se. Na ye brimu wade odi na ye brimu. Na mai bibi brimu ne brimu. Na wo no ba de bibi a oye ndai. Mo bada. Onya senya brokra search. Obu onum a ono kra de sa de ne ni la ne but obe show some attitude. What you say? Me de obi nka se pudu enhye. Se dia ewura mu na no watwe se kan. Me nka se mi ja awade. Ne mo be ba dia. Awade jai na de ne ho ba. Ube jai. Me huri so manu onyam. Me huri so ma wade jai. Me huri so oba foforo. Oyire na wase. Ooh yeah. Your friend Defe audition coma maintain new song Abranchi Diaba Defe and a pay no management live on Max 89.7 Max Morning Dew and our Subusu Utin your friend Kumi Kasa Beniminu about the beautiful Greeno DJ Holy. I just do my thing. Max FM 89.7. I just do my thing. Yeah, I'm funting piang sang ya hu. Nyamubaya was sumasi and fire hu. Meditami ya wunti wusang hu. Edumane we hu se wapong no hu. Koko de bikasa, mabuya kuya jebi. Okrami koti beti sheti na mikati. Iti shewuti, na bohanchi. You show musuye na wenti. If you power say, one Saudi Yakoto. She said, Mo betu do mafena mo pododo. Me kwa yang when the wood on the moon koto. Masuya de masro, safena mo batro. Mo bakaka sa fofuro suru na me furo. Oyina, odi chame na wapa onabo. And they do my thing. I know they watch no bad night. Oh, they don't do your thing. No, they watch no bad night. Long me do my thing. Yeah, I never they watch no man. I just do my thing. Yeah, that's where we are. Soja come, what's the one TV? Welcome to Tuesday morning. You dig the kukunina, send a one copy. Baby, na move in, I feel na move at it. Cabana move, I feel na move at it. I feel na move back, I feel na yababa. You were faking the papa and Casa in the Pancasa, Baba, treated in the Baby, that's why you know the one Casa now, Baba, Mr. One now, Baba. Again, see, Baya, so we go. Debbie, na move. Send me power for son and mom. Watch me do one thing. Again, see, Baya, so we go. Debbie, na move. Send me power for son and mom. Watch me do one thing. Entice you with a better flow. Blow in the game and just get the dough. Yeah, show you what we got. Better uppercut, nyan some foot, nyan TB that. You better think twice before you throw the dice, cause the dice never go come to you, to you. Oh, na. Oh, na. Max FM 89.7. Hear me tell them, say, continue to do your wine. Flex your body, my girl, no one can stop your shine. Welcome to Tuesday morning. Do no crime. And whenever you hear this rhythm, you better waste no time. Walk by jacket. You know we come from far, we don't watch nobody. Hey, bubble and wine to the rhythm and dance every day. Walk by jacket. You know we come from far, we don't watch nobody. Hey, bubble and wine to the rhythm and dance every day. Some say tell all the girls in all the world, say without them we can't enjoy it. Them are the reason why we do it. We do some say big up the sexy one, them in a perk. Australia, perfect, the baba is a maniac when it comes to the girl this area. No tell me about another man, a woman, and me say I love to watch girl dance and wind them body. Oh, kill them with the dirty wine. Continue to do your wine. Flex your body, my girl.
hard and working hard, but Babylon won't bring we down. Them can't tame we down and pull we down. My fans Max give me FM. the crown. But we start up 89.7. every day. I'm a girl, one year you a pay. We strike them from Tamale to Wale every day. Keleba, 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 Keleba. See me up again, let me rap up again, let me tap up again. Anyhow, we have to make this money today. Your friend no Shatawale, Obodo Bede. Stop we now. Besi na ye na ye ntiase na so ye to. Get on you to be on stand up. Eno na koko beka no bi ato. Stand by one lie. Get Shatawale. Abranche your friend koko yi na say ene ma ye boko de. Me tell Boko na yewa kaka ke boji. Happy birthday Nkoma Alex Edu. Alex Edu oye adwuma ewo Blue Financial Service. Muwo osu anapa ye chia happy birthday kase pa Nkoma o. Alex Edu oye adwuma ewo Blue Financial Service. Ewo osu ene wa woda minu Nyankopon hira o. Nyankopon hira o mfa kwantente ma o. Nya hode wo mni bia. Yeutirimu no ima wa kumano famame. Misanka minko amame. Kemi. Fama. Ana face Nkoma Kobe Bless. Kobe Bless anapa ye chia o. Gospel artist back up born homody wo krum hapa. Your friend no Kobe Bless. Kobe anapa ya mu ache. Onyame sumano wanko. I'm not facing check. See, I come and see where the man reflection pap. Your friend Watuza. See you at the man reflection pap. Your friend Watuza. I went to my papa. 40 February in Ayaba. Color party never so a reflection pap. It's in Ayaba. Begin to brand up a color party. Ewo reflection pub. And I pay Chemina. All right, I'm saying queer na yentin komo enfio before that ye fast that my kivo hot pepper. Yeah, can for the abobi bi ase bobodi ase the kivo hot pepper ebedu dwumaje na etitro ne ya ye no aduane de ma schools ahodo restaurant ne choba ahodo nyina no kivo hot pepper na ye can for the abobi bi aye dom ase no pai ba ko na hyehye na so ye da ne bia bobodi ase obenya bi odi bedu dwumaje nyina aya tra na hwe di kivo hot pepper wie ya no agitre pebo fe wo so mondo jimi wo kente dia dance here just for one day ko ni ma chombo mi love mi sunday yeah yo pa no ni of your plan ni waya ani wona ke mi love we ba give me your heart ni obana ninke pa no ni of your plan ni waya ani wona ke mi love we ba give me your heart ni obana I can't see. No smoke without fire. Max FM. 89.7. I'm close and not shy. Madumu Mike no. Madumu Mike no. So we really wonder how I do my thing be my go. All right, I'm saying young queen him na enkomo yi. Yente enfi hona. Radio presenter your friend Nana Romeo. Ena no na odi ne nkomo yi ewo ni video bi ode to TikTok na Nana Romeo nkomo nyina chemu se oba bi ti awade ase na oba no ehya ase yi ne ring eto ho bosome baako bosome mienu eko busumi nsia afi ba kwa afi mienu na so oba no enhye ne ring ne ya na chese issues ana se ohaw se na eta kan se problems ewa wade ni mu o se so oba bia ti awade ase na se da bia ne ring ehye no e o ma obo se ye ring ne de ato ho busumi nsia afi baako
eko afemienu kwa ne afemiensa anan na se oba no enhye ring na chese issues ewa wade animu problems ewa wade animu entokwa ewa wade animu enkomo ime pese yesusu ho na yenhwe se enokre eya na pepi no ebi ta complaini na me wade wieye me ring ne kra miame me wade wieye me ring na tu ena we atu ne ade enti ebi nso kyerem se enye always ena so ba bi enhye ne ring a e kire se owo issues anase ntokwa e na wade mu ebi nso kire se ebi a ring no mia no anase ebi a o senior man ti wayi di ato enye da bia na so ba bi yi ne ring eto ho a na kire se o problems anase ntokwa e na wade mu Grino enkomo ya nana Romeo e de ato e de aba beto abontin ufa ne sen Kumi wadawroma verbatim by verbatim sisu ye na me hu ba bia asem no o ka fil asa because asem na aka na so aka de travel ase nana Romeo se wonya hu so ba bi ayi ne ring e de ato bosome baako bosome nsia afe baako afe mienu not ya wade ase onya wade ne ye na wayi ne ring ato ho a it means say awade not ya ase ne issues e ho problems e ho na on what basis na ojina so de kasa say ojina so say oba na yi ne ring yeah on what basis na otimi jina so kasa oba beauty awade ase na so wayi ne ring na just aware ne issues wo ade bi ato ne pen ya na obi ato na na se de ade a it's not always the case. Me de me ne nya adwene wo ho. Nti am sisi so verbatim by verbatim na me hu ni opa a kire no. Because se onyama ejinaso bi a ontumi nkasa eno ejinaso na owo na ode kasa no. Na Romeo emme kire ejinaso ni mu yie. Na oma examples na ye hu so oh bia we dey esi ye say net say we dey esi say about 3 or 4 examples so the man ye hu so oh sa net ye ne next time no so bi yi na ye ne ring not ya wade ase a ene na ebiasi pen be say wo call law e fe bi judicial presidents ebiasi pen ti ye dey toto we hu e be hu so oh say na we so say den e kire nti me dey say o ma agina so bi a me ne nya adwene and it's not always the case obu on ma we yi ne ring otina wade ase nothing has happened or nothing is happening yeah problem wa ware na se minimum bi a o ware ye na anche ana no oba na yi na ring but oni ni kunu jeli chan ade bia ati ase it's not always the case ana oba yi na ring eti awade ase na on share ring issues wa wade no menene nya adwen wo sa asem no kan ye no it is not always the case you ye fa 3 or 4 course e won komo we hu na ye bisa se enkomo yo fa ne sen enti bremu na yenim komo yenu abema nana Romeo ye adwuma ewo OKFM eno de abeto abonten se wo hu se oba bi ti awade ase na se oba na hyase eyi ne ring bosome ba kon bosome nsia afe ba kon afe mienu ni na kyerese issues ewa awade animu entokwa ewa awade animu na se ohaw bi ewa awade animu enti unya hu se oba bi ashase yi ne ring pe na kyerese awade no enkomo ewa awade animu ye bisa se enkomo yi odwen ho sen woni nana Romeo eya adwene ana Kwame ye monitor mami check for se o reason here workers system na akanu ye betimi akedi enye se tintina wa wale tintina regional ensew oni reason there that way there yent menka enye to wa wale nti de bia ring no de bia hyewonsa no hu se we wale ano there the ring no we yat wo enka se bia problem do ho baby menene ni age o to to aso you 0551598321 migusua ehwe se menya ne video no na me de ama Facebook for na because of no my reason say my enkrofo mani gi awade ho pa enti se obehu oba bi pa se nyakopan na dom na wade na oba no be say yi ne ring ato ne de na che say issue say I think say me pese hwehwe video no na fama social media for na fe yentimenti ase yie
but then na make no say e my enkrofo a o mani gi awade ho pa ma mencha wade obi ho no kra na ring no kra mpo won say mema ni bi won mo so mo mpe ring ye was ha ma ni bi ho no mo onu so no ring ne enya ade a otai hye what you say ompe anything so it doesn't mean and what you say mema no mo so mo yitu ono so and so mema no so problem ho ana meba hello yes sir Fifi yeah Fifi entio no dentro dia zo kasa so no oni kadiviti say obi baka asem bia be hodu abia ono na asem okan mu yedu nda asem okan mu yedu o kasa tra o lewo me do so kasa tra o kasa yo yate Fifi yada se enti Fifi enso se one no enya adwene Fifi se one no enya adwene machie yebo macha ba bi mejapo yo po yenti yo issues wo ho ni papa ne kana mene ni ya adwene emma ne bibiri wo ho a woni utimi efa empra ba bi tieni ring nko wo ya shene ba adwene ti no oba eti wo no shene ring ni so ta yi tu ba bi na wo ya eno so wo issue ena ring ni so no enye ne na aware no wo ya adwene it is obi an share ring so enye fi but oba waware eta yi ni ring now the share ba gim no ntansha issue so but ring ni so nye na aware no wo ya adwene usisi no na uye ni na otida na ni gise on ring so bia na ngware so bia na mpa so obetimi ni be ma na tana kama issues be brave was no nsem na ye kan mo iyo aja po ya da se nti aja po na de ne de aba no so ne de aba nti ebi kirem so mo ne ya adwene ba pi ne so kire se omo ne no anya aja po adwene na wo ne ye no kra no it's not 100%. Yeah, ati ase it's not 100%. Philip yentie o Kumi de bia ni ka se sometimes assembly one ma odi ba reduce na e bubu an sometimes so adi fiama ya nyina na ma Kumi sometimes uni oba na wa ye ne ho ade na wa she ne tawa be say 1 week on she tawa no o se emia na no de obetimi a complain na chiro so mi kunu kawa na emia mi o si o work in the same day ma yan kwenye fufu eno ye different oh be say 1 month still on she kawa no aja se eno so ye different o be say maybe mu ko program mu ko asori enhye no mu ko baby enhye no e wo mu a be say 6 months na kawa na enhye na that means bibi wo ho that means problem and yes maybe what company that you say ka emia no ana say o baby ana me kun kawa no say I mean person me share baby anu different but one can reason ti a oko program na oko asore on share so dom u fi na usu be ya to wa obetimi ayo u ko jom na usu share kawa different but maybe u call in party be say 1 man now still one of this oba on share dey u be man na so u bi say I don't know who check out this time. Maybe we will send you a so there. Or best natural. But say, why is natural? 90 I say you Juma dia. Well, no, the main force is by Kinchina on share and the giant. I say one who catch no one can be actual dia. Na Aguswa still on share. That means the vision to me. All right, you. Philip Awoteshi, yada say 0551598321. 0551598321 me kwa ha man so VAT ate say na so ho adome ho ya VAT entio mfa nkomo ho me de me hu se je okan asem ne mu yedu because kawa no se ni pa no kura na like obey the video obey into me hu reason ti o kasa asem me sa kawa isi esem na me se metwe me mpna me kwa me yi adesi me koya dia me ye wi a me ba na masema dia ana bla ba ko mbeka sa wale na ye wadwini mu awale no wadwini mu nti no se yo VAT ya da se yesi aka na 1 minute nti unya tini se dia na che se akate ne ntem unya tini se hello hello why
Maybe man no the kasa for it. You, Brian, my you. In fact, me in kasa me na ya agin, and I say me na ya because we know the buyer no, e won say a bit in the and na e bi o ta couples bi o ha omu be worry but kawano after marriage no they come to agreement say yenche and I say oba no be ka so menche dem no e be finish so enti esu obi ani ni way enti yenche ni fa no general so wo se obi ni kawa because of problem wo and I say problem ni ho net ma agent no You yedase Emmanuel nyameni ye wo ho nyame de oni ye wo de bia nyame de oni ye wo de bia Kumi hwan Kofi yes yepe Mr. Kofi Kofori Oyoko adopa yedio yo me dase dia me bra ne ka me nyese me ne ya adwen eye no kure ze Kumi se udwale anopa na wo fifie na wo ja wo phone to for etufia ya na ho ye wo sen mesa machi akofa sometimes se obi a wo refi kura na ase wo se umu aye ha ase obi bi aka what said is hard no and at the moment we be nya you say u phone na aka fie pe obesen we chia kofa wonu say ma or respect the kawa esen ni phone onwo ba o de ni kawa ama ne ba di agroda da bi ba ton so wo de phone ma e di agroda hwehwe form na asefo and to hear ni mi ni de na somebody ma no kawa no and to say wo phone u pie na say wo phone enka ho na wo san wachi be fa the same thing oba or respecting na wale pa no se oni refi the kawa obesa na chi abefa kawa na she oh say you 1 or 2 bi e wo ho a obi anipa no per se na nkasa kawa na ni hye da nje ho enu ye mi fan say 0.something% ye fan cancel the majority and the cancel in majority no the way akawa ho hia ema no enye the same thing ho hia mema enti be ma won hye kawa afi kura na on my ba wo ba de kawa de on fenti agro kan san na be hu se oba e de ne kawa e tutu fie no na there is a problem edi wa chire eniema e kan symptoms eniema o be hu se oba ai awali ase fono no ase onya obefi ase na ase fono e ka ho bi e ke sans ni bi no nti ya papa ne kan 100% ko na woka yo Mr. Kofi Oyoko yese opahin jari wi na nsu asa nti eni aka no yemfa nkoye aduane nsu ni nkai no yemfa nye aduane ai obi a menjari biom nti yensempa pi na kirem se ne anana Romeo e kan de omo ne nya adwene bi nsu kirem se mpa ne kwan so a yo Bruno ya wie ye ko yo me de make etwa to ene say me de me ne na Romeo enya adwen 100% because what me my examples emphasize on niema ba ko yenu bi so a enka ne ye ne be ya adwen ya me say asem na woka no ne fapem no ejina bibi sei so na woka sa but untimi me ka asem tra enka sei na de ye papa Mr. Kofi it's not always the case. What is a bear man so ejana ring no say Mr. Kofi say on can so ni Nana Romeo e ya adwene but say one of the signs no o say eye no kure turo do o say eye no kure turo do meba o say one no enya adwene ba ne o ka no e no kure but o say take into consideration say sa we ni one of the signs are it's not always the case. It's not always the case. Like I said, obu won mo no so na ni nje ring ho. Obebo na ni nje ring ho akọ wade na ede. Oh, na de say mema mo ware da nsusu dodo na beka so na ni nje ring ho. Iyo. Eno so se beka na say. Iyo, Grino ya da say, abusu ayenti birthday wish we ye fi o. Fifi. Kumi. Good morning. Yeah na. I believe you are doing well. Oh, untime mbo ame. Really? Untime mbo ame. Anyway, let's accept it that way. Kumi, and I pay me maybe in Leeds for birthday. Unfortunately,
One is just a day older than the other. Oh, okay. Yes. She's a graduate Smith. Nah, my wishing happy birthday. Uncle Ponto non condemn on your kesse. But I was sitting as a young girl growing up, and she's 17 today. Okay. As a young growing girl. But say in when I watch you, baby, she's somewhere about 20. Oh, okay. And now, friend, then my other boy, so also a Pempe College. Also, only 17 in there. Wow. Cold in there. A graduate in there. And then Sean Kobna Smith also did in Oya in there. Yes, and then when you're 17 years, also Pempe College. Yes, I wish him a happy birthday. Amen. I ask for God's guidance and grace on him. He says he wants to be a lawyer. So I can't so that means that whatever that I'm doing, maybe do try. I mean, now I can get into those areas that I would say I want to get into. And in my career is watching Mumpa. What would charge him or yes, this Sean Kobna Smith and a graduate Smith. Yes, I'm wishing them a happy birthday. And about coaching the young one day. So we didn't know about Kumba. Oh, that's the truth. That's the truth. Nese coaching. Oh, so one Chiremukra, and Chiremukra, I yet you win the idea, and your Babaku. And yet your Babaku bet me out then. There be some veteran, man can't tell there. Man can't tell there. Man can't tell that they are coming from the same mother. Right? I didn't say that. I know they are coming from different mothers. Definitely. You know, one is just older than one just a day. Yes. Now you also we say about could be only a last born. Only a last born. Only a fifth born. Yes. Papa, calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Valentine is coming. Where is your boyfriend? You are sitting at home. You are so lonely. Busumia ye remin, eya busumia ye radio do na ya chere odo. Enunti Max TV say shop love with Max TV. Eyi eya yen 5th edition. Ye we celebrating lovers. Enunti na Max TV edia kwenya shunkwin aba. Enunti na ye say che yen kwanya wushi a wodofo. Obetimi aye short video. Anampo obetimi atro how a wushi a wodofo. Na wo wi a we upload e wo yen Facebook platform no so. Eye act Max TV Ghana. And now WhatsApp 055-846-2088. Na nipa obenya more entries no. Ono ena fee yende no every diodo shonko. Ewo Chop Love with Max TV 5th edition. Enti kai hu say afi Chop Love with Max TV. Ebeye shonko kra. Itemene wa ankama shase kra richre hawa mishia with duffo. Chop Love with Max TV. The experience will be great. Valentine is coming. Where is your boyfriend?
Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. Essence deal kesi every max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected maxbuy outlets to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. 89.7 we Max FM wa jidu okita se Kumi Kasa eye baako pe edino eye baako pe menkensne kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so Kumi ututuka ututudam utututam wajebam watufie watubum watutodan obejebam obetubam obetuka Kumi Kasa that the TM state governor ebeshew. Hello, people. My name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. All right, James, I am Akwaba. Max FM 89.7. Young Queen, Memra, so say, Yade, Yajumadia Yatunidi, People's Parliament, Jumadia never to us the amount. Your friend Kumi Kasa, many DJ Holy, the beautiful Greeno, and the Ofia. Yes, I see no panuncia. Yeah, the Quakusi said on Crobaboni, I saw the Sonaya, the sports park, Jumadia to us the amount. Emraso yene Professor Wiafiakin tene ba betwetwen komo e si we de ma natural we herbal clinic yene ba betwetwen komo ne yedin komo de afa yaso yade ho ede na ede yaso yade ba kwan ben ene e be fa yede be so ano nsenkyere ne be na e be hu e kire se yaso mu ana se yaso ahyase enya ohaw yade ba ko e ya na eye ya nso ya na ye ntanka ho asama yaso yade ade ba ko ya pa ne se one wabusuafo nuanom te na yedi ho kokonsa ye ka ho asem na wonte ye wiase we kura de ni fa no na ye adwuma we kura de ba bia ontehwe kura ya na ye pi na onso aye ka ho asem na waso asi no sen so wia no asem bisa se mo seden na ba ko bisa se na wo bisa se o seden ye ka obete enti aso yade enso yade ba ko a ya pa ya ba be di ho nkomo na doc aboa yen haban ahodo e be fa ya de e be so ya nyade anase ya so yade ano doc adapa yemu achi biyo ma mejo so ibi aboko adaro mamadi kan ami ya da sese ya fro na waje yen so mo ba ye ya tese course ni bi e ba sanete e ba waso ya so waje brani adaje ni e ba besua de ya da se mo iyo doc aso yade no
yade ben de na de ba yo me da se tietiefu nyina na me ka se enkwane pani na nipadua no ye hwe aso a kire se bibi ba bebo wafiri achi a waso enete se ka na ebo se moto na wapegota bi ahwiri na se ne yokan dodo na ntamfa wadwene nko ana waso nko aso yare ho se yebo ho nkoma o so mere mete se maso ya adwuma ho so to da bia na waso no kura ba ko esi ama aka ba ko na so ti asem ntino na unta hu gise ne age fun ba ko age fun kura complete na ne hu se sound finifen ba oti ne ye benkum no ne ya bodin ajajo ne ya ha ni ya ka na otwe na ni kakra so o frame so na se ne nipa itin amukura no obi ogina nkyene beka se na ade na akasa sorosoro ntentem sa kasa den sa na kire se waso no ohaw abam na aso haw bebrebe no eya na firi baabi ene bedokoro aso no eye ko hospital ana se ye ko kolebukura na we as ENT ear nose and throat yare bia etimi ka ominimu no ebetimi akosane waso yare bia babeka ohune eye bacterial infection ana viral infection say flu say kata ano odin no ebetimi akwachiri say wan treat ni yi ama kata ano aka ohune no ma ominimu de bo wa no wasunso akwakonya ohaw ewo ho ene se ne ka ENT ear nose and throat yese ka betimi aka ne se eka aso ne minimu anaka eden ehune ana eka hune nso a na se ne eka ne se eka hune anaka ni no ana eka ni anaka hune no senka eka ne se eka ehune a na ka eden aso eka minimu a na ka aso esan se ye ka abebuo ni se eka hune anaka ni esan se usu a na ohunu mu prunsuo amaman enu nti saa ne yɛka na owi makobi na makono ne enhra wa makobi ne enam bi a wasi ne koso na ne ya unso ohunu mu prunsuo ne bi fa wani ase enu nti na jana nanum kan saa no na sɛ yɛhwɛ pa de a aso yare dodo na firi hune yare ene eye eminiwam yare a ede amaman ahoro timi ba ɛna oburu se obu a oburo ankasa hu se efidie oyefi ankasa na se nasum kro yiyi ye se woko horo nasum osu oyiyi nasum enfrinsie duanan ni onyiyi nasum kro ampen nan na nasum fi abodompem na ayese putu na sem oho a otenasum kan osa ya bomidi o mikrom ajajo etenkran otina sum kan no afra na yere ama nsoma ene koku example koku ye ne ahwasofo example wati ye dio metima sum metisa eje kan na chesa kwa no koku mre no wa hata ma aba mesrew ye careful no aso no wa hwe besi fa waso enya time ema koku mre se mre no eso a otu waso ma afi kan na chese koku time no mesrew ebi asa afeno kura na koko na nso ba kokura na sese yare no ana bodompem etobe bia ya so no ye middle ear infection otitis media oho eno no aso no efam no fa eardrum na aso no twene na ono ge sound no de ma adwene no eno no nachi eba ominimu achi ho kakra no ohaw timi ba ema efiti kura ensuo timi fiti wasum obu a ensuo fiti na asum no afa no de kwakosha honhombone mesraw eye yare ebi ano mpa bom na eden na wakaso wani medan ya na dwi me bompa bebrebe jama nkrofo ndi ade abenum asum mesraw wenye obia enya honhombone bia eye asono infection etimi fi bacteria etimi so ko fungal infection na ama efi eni nsuo pass nsuo pai ahye ewo wasonam nim na efiti
asofiti mɛkyerɛ no aduro ntimi bobɔ so etu bo se o mu a so wasonum ya o ya titiri asofiti no yɛ nkwalaa na ta enyamofra kɔne mranti brem kakra bi no na ta ba pampanimfo nso etimi nya ban mofra mu na ta dɔɔso infection a wan pentriti ebu a wadi mfuturo mu agora na mo ahoro efi kɔ na sum na one ne namfofo odi pilolo na obu dambale so kyerɛ na bo se mfuturo yura na sum owia na mfifire se dambale eti esa mfuturo na afa na so na ne hu mfifire na san hohoro kogu na sum na ne mfifire ndi fini kɔ ebetumi de yarewa abrɛ abofra no anase ya oburo no enam so ema wanya saa yare no ebiem nso yare bi wo a wan treat na ache wo ho ana infection bi wo a wan treat HIV mu nyina betimi de yare a efa asom ehaw aba esan se HIV virus no we break o body no wahu immunodeficiency wa manipadua no ahoɔde ne brase sɛ efiri wutiri nua no kosi wo mojam ekosi wo nkwam wom ekokosi ɛyɛ odwunsom ɛne wo mojam nyinaa no ɔma wo yɛ mmerɛ eti biribia wo ho bia no obreki ne kakrakra HIV mu wa betimi de 15 good years ana 10 years mfie du ko mfie dunum ɔyabo ansa no abɛma wo yare kɛseɛ na hyɛseɛ no obetimi amakata a akyerɛw na ayese ohune aye stuff na ohome fa ohune baakum na watekɔ afi chire no obema wo esi no a oyam behwie na sesi akata akyerɛw na waso ebu abasa kora wotimi hem onse normal yewo kura normal we opebremu na nsuo ntoe kakra na hu se wie ma wese no kata akyere amanfo this time aye kasa pa atumi akyere amanfo amomu ehimo amemo jakura firi omuhunu mu epae sa time no ohim dindindindin a obu se wasum age wo amaman ne do so pa na mucus na fa ohunu mu soro kɔ wo ma emu ho no obu se ohim dindin asem frama pese fa wasum pie na je feel ebasa amaman no rashe efa wasum tokuro no ba empie mfa wasum na arasha ewomua na a form of wax ensu wom because mucus etibedru ba bi no amama de etifiri enum ene yahunum nanso akɔsɛ wasum tokuro no asana meka ear nose and throat omuri womu amaman ohunu mu amaman etimi ema wasum ekonya problem ebiem obo se obu owa na naso no emutimi ya chihu ti se radio signal ubi radio no asemframa nam radio nim no ana tv bia once na beguso na age chia no na ayenwinsin ewo nasum ebasa mesrew ebi kura na unyare ye mansuo nko wasum se nsuo ni ko wasum de ne owo su tia na age bibi wo so no ana chia na bonsa age ya na nsuo na pie na hu se wasum age fom mesrew obu onso so a na ode awurawura ode niam awura na sum dodo ani otimi de your friends and wax remove by here di asumi ode simu ma more than half etimi ko wura na sum na ono ade ye experiment no o ase ode kan bibi na agi kuru ho mesrew kuru no wan we yi a ebeji kike daachi wan hwe ana koma waso aye oya wa otade ade wura wasum bebre no ebetimi ama waso na aye oya uyi wasum kakra enkae no jano ekwachiri a ebetimi aha esan se wasum fi no ewo level a ese uyidru wan se wan se obi se enteti ewura masum wo wuram okọ wakoshia wakosha madwimu da enye common sa en intensi sesi ye de ne na dayem esan se wasumu maman ne wo mu no sente nyankopon ye ne se senteti akura ewuram wo mera wada ebechi no echi na ontimi nkobi mu bewu enti wasum atache no wasum afro
As the wako chino wako akuras na mo ko chino na nkraman we no ma fatadiem ubo sakrantie no ensu atoka kram emu afro na peche enti akrantie no roshi ya odifa odobe na se fa pampuro na se uboa na wa ojama no na wa fa entome no ase ofa ya mo sakrama no esano afi oduru ba bia mo oduru ba bia afro no wa ubo so wayi ne simie nu ko no no o kafe e wa de krama ni afro na reduce the speed say spoiler no na reduce the speed na krama no ekura na so atu bete fi no waso no mu eze na mamba fie sa so na yasum afro etie uyi bia mfa waso ayi no ababa ne nkowura waso mabu ana ene de ena e wo de na odi numu a wo se ede ne bia ka kire u pra ho no na chase odi atwi ama irritation wahu odi atwi fa ko wo mu ama wo no e ho na e ko ena e ho na mani nanam wo ye ho nam yese ye ho enam edura ye nin ye body ni mu de honam nura ho veins no any arteries no enam no nerves no entini no exposed more etu to kania hwe ohunum anadwo a wo so ohunum ntin no ededa ho wo de kania to ohunum wo so ohunum ntin no deda ho na entini deda ho kokoko enam dindin bia nura omu na ohu ena nyankopon wa mayen enkraman nwi bi ye tirinwi no ma ne dɔɔso ene ahamu nwini matuomu ena sefo no ma ne dɔɔso ba ye hu ni nwi te se ne akokɔ wotakra ene na sefo no enti se o de kɔ ye nipadua ni inside nso a ye hunu mu ha na nwi kakra wo na yasom enso enwi kakra wo ho ɛbɔ ho ban ɛyɛ sensitive ɛyɛ receptors or receive niema signals information ɛma eti na boa bi kura ebi ya na ntetie bi akowura hu na bibi amama bi kura ba hunu mu a hu se ɛnunum aso hunu mu nunum no wa saa ne nyankopɔn yɛ no na ebiem sɛ wo de niema wurawura wasom bebree ana antibiotics ni bi wɔ hɔ a wo de gu wasom bebree ne koduru ba bi a na akoma ɔhaw foforo ebetumi ama inflammation kura ne ɔde kɔsa ho yare no na sɛ akoma ɔhaw foforo yɛnhwɛ ebi a waso fiti yɛnkyerɛ duro oni na aso fiti no onim ti meka no bebree kura onim eti otitis media sɛ waso no bu ana hu sɛ ensuo firimu ba ana sɛ wax bi hyɛ waso mesrew pe brofre bema. I'm not speaking traditionally say me can say traditional keke say can say we ewo crude papain ewo brofre nim eye nsuo na say wote brofre adua ne na eboso no a especially ne emre yodo nsa san ho na nsuo fitaa bi ba etwetwe free from ansa na fa ne dua nim ene ne sunlight nso abeform aduane no with chlorophyll no nyina na photosynthesis are taking place na niatie ne say ni hini no wo bi a titiru ni bema no oye onini onya bedie eti owo more of the crude papain na ono fa me form aduane ema ne sonte crude papain ne sonte oti ase se oba oya menses na wo a wo no na onkosia ne so kofom na wa ho odin so kofom sanso na nuaba etienti na dua timi nyinia na fe nso biem na bema ne de owo ne nua ne nuro ne woni mu dompem abodon twon wom eti abasa utu ne hini no mfia mienu ketwa te se okokromotie size mienu na wo de jene kokko ana garlic kokko no ewo more of the allicin plus the crude papain from the pawpaw mo na why hohoro no wa yam o yam no fe kwa chimgu dade atre so o chimgu dade atre so a na wa bomod ninsuo na beba na wa bomodin de apa kopot jani fa ho kopot janani ni eje me ma de ho kopot ejani ni se ekeka because bo fre ebunu ninsuo no
sɛ woyɛ na wode bi ka wano ho a ɛbɛkeka wo enti mempɛ sɛ wasom keka wo ne hini no keka ɛtu wode gu atere no so na ade fa gya no kopɔt gya no anim anka gas no ɛyɛ liquefied petroleum ɛbɛtumi interfere with the chemical composition of neɛ wayam no ne nnuro no ɛwɔ mu no ɛti fa kopɔt gya anaa gya wuo anaa ɛnso a ɛhye na ɔde afa ni na emu no ayɛ hyehye kakra ɛhye a keka no bɛfiri hɔ na wahwie gu adeɛ mu bottle mu sɛ wowɔ adeɛ yi a wokɔ drugstore na yɛde aduro ma wɔ yɛde sɔ yɛ hwene mu ihu sɛ n'ano no yɛ duro bɛn te sɛ bɛntoa wowɔ no bi wɔ hɔ a na wakɔfa na wahwie gu mu na womia na wode asɔ w'aso no mu koko mmiɛnsa na watwɛn awia san repeat anwummere a wobɛda san yɛ sɛ w'aso mu efitiɛ no efi the middle lobe anaasɛ sɛ ɛba outer no sɛ yɛ inner lobe no nyinaa ebeku no frimfram ama sɛ yɛ mmoa bi na abɔ dɔmpem hɔ a moyɛ convention hɔ sɛ bacterial infection sɛ yɛ fungal sɛ yɛ viral ne nyina ebeyi na afiri hɔ ama wasum adwo ebi ana wasum no ayɛ te sɛ fungus ana fungal infection ti ayɛ no te sɛ wakɔtɔ tin tomato na tin tomato no ani abontu wahu abontu tomato no kɔtɔ yɛ no wankata so yie na ani na bontu mo saa na wasum enso so fungal infection betimi ama wasum na yɛ dɔn no na eyi ne firi hɔ fa nea mekyerɛ no Ghana o kyerɛ adeɛ a so repeat no mprensan so bosman no yɛkɔ no mprensan tin wɔn kasa abɛ no waka asɛm no no waka eti me kan sɛ bɔfrɛ beema hini wobɛte te sɛ okokorɔ bɛto onsa tea ne twa to ketewa no mienu na wopɛ no dodoɔ deɛ atumi fa more than that na wayam ɛne garlic kɔkɔɔ obi si fitaa no na mewo wo fitaa na ɛyɛ baa me se kɔkɔɔ na no ɔden ana asante gye ne kɔkɔɔ na wayam alison wom ebiem crude papain enso wɔ bɔfrɛ no mu ti yɛ sɛ papaya pɔpɔ karika papaya papain no ɛwɔ mu no nti ne yɛde tu ne din sɛ papaya ɛte sɛ aworɔ mu sɛ yɛse tomantocloa danieli tomatin ɛwɔ cantafe leaf mu aworɔ mu ɛno nti ne yɛse tomantocloa danieli tomatin chemical ɛwɔ plant no mu ne yɛde tu ne din ɛnu nti biribiara wɔ n'ase kyerɛ etu sɛ woyam gyeene kɔkɔɔ no anaa garlic kɔkɔɔ no na wode fra ɛyɛ bɔɔfrɛ nhini no beema no a woanya nnuane nnuro no puduom na wabɔ mmɔden akyim ne nsuo no a bɛyam no na ɛfa fra ɛfa gu atere so na ɛfa ɛho kopɔt anyi anaa egyeni ɛnyɛ gas ɛnyɛ liquefied petroleum na wode afa ni na ayɛhye na wode agu bottle mu na afei ya anɔpa bi ankɔka no hyi o de asaa wakora na abɛnya na ode abom na ode asɔ w'aso no mu aso aduru a ɛfiri tete afɔ asofitie asosie ɛna biem bp etimi si nipa so hypertension ma kyerɛ sɛ high blood pressure a woko a ɛnkɔ ɛne ɛbɛfrɛ no hypertension nanso high blood pressure deɛ ebu hɔ a yɛ kasa emi blood pressure bɛkɔ soro eti high blood pressure ɛnyɛ problem na ɛbɛka hɔ na bɛɛkoa nkorɔ highly and chronically elevated blood pressure more than 1 month to 2 months ɛno ne yɛfrɛ no sɛ hypertension kyerɛ sɛ blood pressure elevated for quite a number of days ti sɛ ɛkɔ soro duru baabi a adeɛ na ɛtumi ma kidney fail no ɛno atumi ma waso si na ɛma waso asi a bp ɛma waso asi ebi wa na kɔ 250 ɛkɔ 260 ɛsoro deɛ no bon saseɛ deɛ ne number 120 afɔ bon so wasoma yɛ odududu na ɛgye kan ebeduru baabi no obi wɔ nsa benkum no ɔkasa a ɔnte gye utwa wani no obisa nsa den asɛm no wɔsesɛn sɛ wɔ nipa korɔ no akasa rough pɛn a onim so wɔ huro etu wɔn asɛbe wɔn aso asi no
na sɛbe ani no nso akonya ɔha wɔ ani no ifira no ɔte hɔ a ɔse a na skuulfoɔ yi a ɔmahyɛ kukontani abɛnkwan ataadeɛ no ɔmo nenam anim ɔmo sɛ menyɛ dɛn meka nso na n'ani ɔsɛ wɔsoro mu ɛso na skuulfoɔ otwa mu wɔ n'anim imaginary pictures na adwene no etwa mfoni ɛkyerɛ no na aso no ayɛ kɛn no wohu sɛ wasom ɛyɛ o kɛn saa na utima udududuru gye omini ntasua na onum nsuo wohu sɛ ebi a wohem prɛko pɛ na wasom gye o kan omini ntasua a wohu sɛ wasom na bie omini mu no ɛba saa mframa mahyɛ da yɛ bi ama maso no mu ayɛ duruduru mea na mekreti yɛ wei nyɛ yareɛ die no bia ɛna ma mene tasuo maso no asan bie fine ebie wo sɛ waso no agye grɛw te sɛ ayi kredo bi a yɛbie no foforɔ no saa na teɛ ɛba saa na ne ɛwanya pressure akɔ soro paa naso ɛsi no ɛyɛ no mesrɛ wo pressure no ba fam a wobɛhu sɛ na ɛno nso aba fam bi yɛ nipadua no ɛyɛ interconnected ɛyɛ intertwined asɛ wei dan wei enti nipadua no akɔ a ne nyinaa yɛ wɔn ho namfo ɔyɛ danfoɔ yɛsɛ obi damfoɔ wadamfo yɛ obi a wodan no wo ho ɛkyere wo a wodan no oyɔnko ɛyɛ obi a ɔne ne bɔ tipɛn wei deɛ ɔyɛ me yɔnko hɛ wonya me yɔnko na ɔne makasa saa wontumi nka sɛ hɛ wonya madamfo na ɔne makasa rɔfrɔf wote aseɛ wohu twii no obi a ɔyɛ wo danfoɔ bɔde no waso ɛdan wo minimu dan wo hone dan waso wani ɛdan waso ɛsiane sɛ kaa ɛɛba na waso tea na wopɛ gɔta bi ahwiri ebu okura wa na deɛ na ɛyɛ abɛn ho sound no na ɛne wahwiri ntam ansa na watwa wani atwa adeɛ no ɛdan wɔn ho eti nyarewa bebree ɛhune yareɛ betumi ama waso asi ɛminimu yareɛ betumi ama waso asi virus bi a wantriti ne yie betumi ama waso akonya ɔhaw nanso ne ɛma kyerɛ ɔno fa yɛnhwɛ biem wo a wasom wowɔ hɔ a na wo sɛ yɛabɔ odin wɔ kuro mu a mekyerɛ wo sɛ ɛgye kan ɔfa kwame mensa adwene sɛ ne kookoo mmerɛ naaso na kookoo ɔhwɛsofoɔ no ɔno ɛyɛ na busa eti akoa no nso yɛ a ɔno deɛ mmienu a ɛde bɛbrɛ no no wasan wae bi aka ne deɛ no na ɔno afa bunu no ɔde baako brɛ no mesrɛ wo ɛnya no a ɛmfa superstitious belief gyidie hunu ɛmfa ɛnko yareɛ sese wiase yɛ ne abie ama kristosom koraa no emu na ada koraa yɛ exposed wote ase wiase yɛ bie ama kramosom emu na ada nso yɛ exposed wiase yɛ bie ama bosonsom emu na ada nso ne ho apa enti ɛsɛ nneɛma a ɛde gyidie hunu ɛyɛ sɛ o me deɛ wo sɛ me yam deɛ ɛnyɛ me a ɛnyɛ cancer bia yɛtwa scan wɔ yɛfunum ama yɛhu sɛ woanya colon polyps oyɛ funu mu woanya colon cancer ɔsɛ wɔ yesu diri mu metwitwa mu mesrɛw ɛmfa gyidie hunu ɛmfa ɛte yareɛ ne ɛyɛ kyerɛ ɔno tie ne yie na sɛ wasom gye kan saa na wokɔyɛ lab ne ɛkyerɛ wo sɛ wasom no ahohunu bi aba mu a ma me nsa nkyerɛ waduro foforɔ pɛ ɛme nua ɛne aberewa ne nkwan ɛme ne nua no ɛme nua ɛne nunum ɛme ne nua ɛne yɛka ne sɛn akokɔ bɛsa wɔse wodi akokɔ bɛsa huam akyi a wode bɛkye wo nkokɔ ama wo asa wobɛkum nkokɔ no awe ama wo nkokɔ bɛsa ne yɛsɛ akokɔ bɛsa ne nua no ɛme no ɛwɔ ewurawura mu ɛtaa wɔ nwura mu ɛnti sɛ akokɔ bɛsa aduadua no wɔ fie no mewɔ ɛme afuo 25 acres mede yɛ nnuro paa yes na woduru afuo no mu a ɛwɔ kɔɔ bepɔ no so na ɛmframa bɔ a ɛhuam ɛwɔ ehuam ama abɛka sɛ na adɛn honhom bi na abɛfa ha na waspray perfume wahu ehuam paa ɛyɛ ɛme ehuam na ɛho wɔ nwi nketenkete akokɔ bɛsa ɛho ɛyɛ torontorom kakra akokɔ bɛsa kala no ɛyɛ lemon green ɛme ɛnso ɛyɛ ne ho pale green kakra difference no ma kyerɛ wo no
ban ne internode ɛne plant venation ne ntini ɛnsisi soɔ nso sɔyɛ no ɛyɛ pɛ yɛsɛ ɔketebɔ ɛne ketepa ɔsɛ din kora yɛ ano wɔn nsa honam saa nso na ɔbra kyerɛ ɛbɛn kora yɛ ne nkwanta da mu eti wɔn ɛwɔ busua baako mu a ɛyɛ the basilicum family anaa the basilica wɔn nyinaa nanso so nsonsoyɛ kakra da mu enti sɛ wokɔdan apɛsɛ ɛka na wɔanhu no na wohunu kɔtɔkɔ a wotumi ɛdan kɔtɔkɔ ɛka enti sɛ wɔanhunu me na wohunu akokɔ bɛsa a fa akokɔ bɛsa na ɛbɔ mmɔden ɛfa olive oil na yam akokɔ bɛsa no crash no na ne mu nua ne nuro ne mpiepie na fa gu olive oil no mu fa olive oil no si gya so kakra bi na mu ɛnyɛ sɛ ɛbɔbo no na fa gum wobɛhu sɛ ɛbɛkyekyekye a na ɛcrash ɛyɛ na mɛbɔ ne din garlic kɔkɔɔ no bi na fa gum na kanum kakra ma ne nkye te sɛ nea wokyi gye ne ɛde abɛgu kontomire ɛforɔ so no daabi emu no yɛ kyiawo na wabɔ mmɔden atoɛ na ɛma ne di nkom ɛma ho nhye ma ne di nkom ne yiyi firim watwe alison no watwe osimum no enua ne nuro afra olive oil no oil no bɛkɔ nane wax no a ɛwɔ w'asom no with the medicinal component of garlic ɛne ɛyɛ akokɔ bɛsa anaa ɛme no ɛbɛ nane no ama ɛbɛyi w'asom efi nyinaa ɛwɔ mu no etu bɔn sɛ bɛduru baabi no odi gumu ana oyɛ abɛwò so w'aso no bɔn sɛ efi efiri mu ba na ekurukuru ana ɛno ho waxy ayɛ sɛ candle ayɛ sɛ candle a ya nane a ebi soso fa ho ɛbɛma w'aso no mu ada hɔ sɛ ekyirei ama sɛ obi kura ɛde adeɛ to fam kuran wobɛte paneɛ kura to hɔ wobɛte emfuturo kura nteti atare dan ho na wɔte hwe fam kura wobɛte sɛ nteti ano watɔ fam ampa saa na teɛ eti aso nyarewa no egu mu ahoroɔ ebi wɔ hɔ a ɛbde yaw ɛbɛbrɛw w'aso no mu ebi wɔ hɔ a ɛbɛma w'aso mu agye wuyururu te sɛ nea bepɔ so nsuo bi a ɛresane no ebi wɔ hɔ a na w'aso agye wo kan wɔsɛ yɛabɔ mu din wɔ me kurom wo kurom nso a mfie aduonu ni apapa ka kyerɛ sɛ ofie abayifoɔ dɔɔso eti nkɔ wo kurom a ɔyɛ ketewa ɛde kɔɛ wonkɔ hɔ biam na mo a montaa nkɔ mu kurom no wote nkran wowɔ alabanya wo kurom hɔ na wɔ papa ka kyerɛ sɛ awiafoɔ anyɛ nti nkɔ wo kurom woatena nkran a wo papa wuyɛ no deɛ wokɔ akɔwie akɔsi ayie wokɔ a wobɛte ka sɛ ɛbɛka kyerɛ wo ɛyɛ atakɔ wo kurom na ɛbɔ odin a wanka so waso yɛ ɔyɛ anka so wɔ kurom ma yɛmmisa dɔgɔ bi wɔ no a ɔhu sɛ saa science and sentensi a wokanya ni bi ɛwɔ naso but ɔno deɛ ɔwɔ hɔ nom a ɛbɛhu sɛ ne naso no asɛ asi ɔwɔ hɔ a na atekɔ ɛwɔ hɔ a na aba ɛno no saa no ɛyɛ yareɛ bi anaasɛ ɛno no ɛyɛ normal otitis media no ɛtumi de saa aba ɛyɛ aso yareɛ ɛna ebie mu nso obu a odware a sɛ yɛfrɛ sɛ shower ase na ogyina a wohu sɛ shower no yɛtiwni tu ne spread ne ɛbɛ spread ɛna ebu a middle no the speed ɛna ɛba asɛ ɔyɛ car a wakɔfa nɔteɛ mu a yɛde akɔ washing bay a yɛ blow no na wamia hɔ no na agye frrrr na egu n'aso mu etimi ma nsuo wura w'aso mu na ɛne w'aso mu wax no akɔdi afra eti ɔwoso ne ti a nsuo na ama ɛna ɔsɛ ama me nkɔ adwuma yi nsuo na ama no ɛbɛma w'aso mu ɛne fi na ma na pi ebetumi ama wo saa aso ɔhaw no nso so na ɛnkɔyɛ yareɛ bi a ɛyɛ sɛ ma w'aso yɛ ɔya yɛ w'aso yareɛ nso so a ebi wɔ hɔ a w'aso mu tumi w'aso no a ɛnyɛ middle lobe no anaasɛ yɛka no sɛ ina ear no na ebi wɔ hɔ a w'aso no nkyɛn etumi yɛ wo ya w'aso dua no obi wɔ hɔ a biribi a n'asom no ɔde adeɛ wura mu a ɛhyɛ ha na asɛ neɛ ɔde bɔ nnwom akyerɛ n'aso no na ɔkyim ɛwɔ ha ɛhɔ no yɛ ne dɛ etumi yɛ kuro ebetumi kura obetumi ayɛ ana afei mogya
ekom ma waso no say pia montin na ekọ waso no wow especially nkwara ne nsa wei otumi de obi tumi de ne nsa wura na sum no wa loko ne nsa no te se credo ne safoa na wa woso ne gigigigi asa ye tu na so no otu afiri ho adanya emu ye ne de mesrew waso no enye credo na de safoa tuam awoso no na enye car engine na de safoa tuam achim mesrew wan hwe yi a da chon we kofa asem ama waso han ebi wo ha asymptomatic was symptomatic ear diseases and asymptomatic doc say yade aso yade nso yade ba ko a yetimi fa no ye nkoda berem ni titiru ne ebra ye maame no ma ye aduane a ye da ho no bon say akwa obi wo ha oda o maame nan so a o maame ma akoda ne ntena sie asa akola ne didi na ekọ ne hinimu kọ na sum no ye say no so timi do aso yade ni titiru akwala ketua se oda na china wo ma na aduane a ana nufuo kura se oye owo ne nchemu ochia no na nasum ehwe fom na nanu ahwe enufuo no obu o wa ne akwala ne senumatum na niti enati ko ekere fom eba sa ade etram na ono obedan wa mo wa obetimi ontimi nka hwe ena fa wo hunu mu a se na maka iye no sentrot no entokuro da nipa hunu mu ko yasum eti na se wote baabi na wohwe a wani yekumba meeting na wote ase no wafarefo ho na wokohram bebira wanhwa na asem etu muo anu se no wabie wo hunu ubozu hunu mu tokuro ye biebie na wa hram wa muana no wo na afa ne hunu mu na afa na sum na nani ya ko no ate ho wa odina sum ugem hram ne mframa entokuro da ya hunu mu ebepie ya num ebepie ya minim ebepie ya sum eti ahwansu ahram wow contagious etimi sane obi a ase me ma me ensan nam na ba ko se medun so obonsu ba ko no so ma me nhwie bi mu no akai ne de sa na tie involuntary na so ya na apie na ne tie ne se ne wo ka ne ya no kure wo ma wo baduane a ma se nufuo kura chia no ma na ti ko nhwe fom se etram no fa ne hunu mu a wa mo wa ontimi nka enti deposition of deposit ana ekotai ni tokuro mu a wo ne hunu ene na sum ena abofran so de wo nipa ye wo wa won enipa ye wo wa umunji chemu do so unyinya na eka bom wachi do mpe ye wo wa eye 33 say unyini from the age of 13 ekono na wachi do mpe abedane 26 adentia uye kitwa wadwene kura no eye peche onsu no eye mremremremremre unyini a na form yie na eye den na hormones no correct no kakra sanso ne nipa ya sote enti abofra ne papa bufu a ode ne nsa pa ne sum no ebeduru baabi na akwala no asumbo bebrebe nso maso yare ebeduru baabi no na akwala na so aye enye se na so ani na nasum aye den ukasa onti entu be kasa akwala na so ya den ukasa no a ukasa ontie wasem ebi okra ofra no fi na chi a onti wa ha be kasa bofra no oya stubborn odi rough oba na nimu ano ne da esre baada gina na chi no okasa onti esan se wa boni mpanin sutro wankwala abrem ama na so yes na wona o papa e waso yare obi anaso o waso yare anaso nti asem papa bia ju kogina na nyu ansa no waka jajo ansa no atenu se nipa na bufu ntem so wasa obi pikura ka ho de ne na sai se sia na ne buafu o ya bofra kura na obabo wasum sa agya no owowa kai se usuturo bo eben wan hwe yie ode popa enanu anhwe an control niam abofra no bedi be 12 years na na so asi enti agya a wo suturo obu a sojani ne nsantam hai
ɔde paa ɔde abɔ ne yera som kura ma n'aso asi na ne ba ɛna nankasa no anaso anyi no atumi asi na ne ba ɔde si n'asom kaw baako pɛ okuani hwɛ wɔn nsɛm den wode adɔ abu onyina dua mpo atumi atofo onyina kakraka yi wode atwa ogyama ɛne ogyima enua wode adɔ mpapram adɔ ne nɔbra awew amon sɛ wede ekua adidi me nsɛm wo ba ya o yira sum na ade ba besi wo ba ya ma obi ba na so akosi mesrew eba saa we waso dompe etimi gbu yetimi bo obi enu sisa ma na so no obi wa de sabe na nsa ada so ne nsa yi so wo hwe nsa ni mu pa obi wa de si be shit kura etimi tete obi kura etimi so ne support am o si na ne nsɛm den ko etimi atwe ne nsɛm ni etimi twe ne support mu ahoma na ɔde abɛbɔ asomu a wobɛda nyam adio ɔbɛda ma nkwa wɔ asom wahu etimi srɛw wo carpenter wo yɛ ne wo nsɛm den no ɛmfa nkɔyɛ exercise ɛne experiment ɛwɔ wo ba som wanhwɛ anaso bɛsi ama teacher ni ɛbɛka sɛ wobɛyi na first odi kan sɛ o kasa kura no hwe wanim wa boni suturo ofi ama sese woto so 10 do akia ko yanim wadaruma yede wo ana minima busua bi a omu nyina asonyare ete se ni yare yetimi de wo asonyare yetimi de wo ena ani yare yetimi de wo kompo kura e friend kompo yi se wo onyam wayo din wo fomwa na wo de ko wo ba ebeduru ba bi no na T3 T4 na Graves disease na wo de ko wo ya nyinsem no na a transform na kwala na konya Hashimoto's disease afam obey man de o ma manyam Graves disease na bi betimi anya na Hashimoto's enti yare bia se one tritia e ka wo so chen na koya kwankro no etimi kokko hawa wo na yare bia virus e de ba no utimi de wo HIV ya de wo hepatitis B ubetimi de awo glaucoma yadewo cataract and yare ete yadewo even anoya yesuban genetically obi o wa ne papa twa ne maame mpoa san firi mu frabrim na no ya ne ba no eba nso a akwala ketwa otimi cataract se me mabatwe be hima wa bodu ase akwala ketwa wadi 4 years eko school a otimi ka tere ni aketo na damfo se o ya amde mabatwe be hima wa bodu ase se so na mabatwe be bo na bodu ase akola etimi ka twi emu edu se o dem bo na empedi kasa wow empedi kasa akola ketwa wo sua kasa wo fie oni na damfo kasa o se woni twi ani ase hwe kasa mu eduru we akola ketwa ka timi kire na damfo se woni twi ani ase kasa we pani kura kasa won kira se ya ante mo ase dodo enti ya Kumi wote asie wote asie etizen kan ni aka tiro so nya so mo oh yes okwa school nketu emu a nkwala ebu obeka so ebaifo kasa obeka preko pe no ne nana kura antimi amoso yie ezo no abo ese mpoa na jetwa ne na ewo fie no ode awo ndo ka se na obekọ no obi ho se masuma efi mi pepe masum na eja ye de sa enkoda ade ebie de kwamben so na se asum ye fi betimi ahore asum na okay wa asum ye fi akọ hospital na yanya hwehwem esa mpa efi wo asum a na yan huru ma ne ye wa no ha ya ne de once in a blue moon utimi eyi o de we no fam ba emfa dua no obu ana ye ne de na wo de yia ade na bodompem ade na so ekita na ka ba ko pe na se roba nim na wa hwa yi ne to no a efi no na wasam no wasan de enum na dua no emomu wo na sum because irritation ene de mesraw eya wo mu akọ ohuru wasum enye sa wo mu abo so wusu tia na bibi kurukuru wa bi efirim na ose eba wo eba no achia no na ato ne nsam mesrew wadi mfirinhia duo onko hospital nko hwe wasonda
da ebesi no doctor be ka tro say we di abodom pem Yedimi nya ho we. Yo. Doc kwachire kwan. Yo, natural way herbal clinic ye hwe enyarewa bi ano odin say pressure ni titiri akoma o kidney failure na oda dialysis so ana wakwa transplant na okritin na sa epu boba bra na yenhwe na o kidney no nya normal say diabetes esichire yare ano odin bra FDA amayes krata enura yaje atum papa yɛde bɛhwɛ ama wo sugar no ɛtaa kɔ 12 15 20 obi wɔ kora ne sugar nam 23 bra yɛbɛmena aba 5.1 maximum ama wo ho atɔ natural way herbal clinic ɛwɔ kwahyeman mprempren yɛbɛn Jala hotel kwahyeman yɛbɛn Jala hotel also oba natural way herbal clinic ofa na Jala nanimu a obɛwa bɛfa natural way bridge kɛseɛ no so otra bridge na yɛsan bɔ senses hɔ no abeduru animu abewu se fefefefefe ya to ha nyina ta skama na ambulance sia na yehwe me nso me hospital ho pe won ana ya na me pay emergency enso me nya bi ma to ambulance asi wo for 3 good years ni entu da emergency ni mo ye di firi ba bi bre me ebre o na me hwe esi ho on record egusi si won ti ya na yaso si so na ha nti wa ha agye me de han omo emergency no ayeso no wetimi afre fa han Kumi wetimi afre 0245 15 95 47 0245 15 95 47 me sense su bi mbus mani me ekọ ne prensa 0245 15 95 47 ana natural way herbal clinic wait me as a friend number we 0200 79 24 66 0200 79 24 66 and yede aso eyare ye hunro na breo na se ne ye kan bibia de samre tu atwa to no me kire garlic kokko na jene kokko ene brofre hini na wayam na odi agu atre da de atre so na de ahoko pot jaso na waboma den de asawa bom na odi aso wasumu kokoko ebeyi waso na ye oya ana honhon na wom ni nyina afiri ho ama ho atọ ena me kire olive oil cold press no ene eye garlic ene eme ana akukọ besa na wakrashe meno na de agu olive oil no ni garlic no wakrashe no na wamamu age chiawo na wasone na ode so wasum na waso yade na ama waso fiti ni nyina akọ and every day keeps the doctor away your doctor say your friend no Professor Wiafia Kenten natural herbal clinic CEO na yede na twetwe command na pai yesuade yede na say ye fast dama kivu hot pepper yede ma sia na pai bomodi ase obenya bi ma mo ye aduane choba restaurant now ye kan for kivu hot pepper e dia ma say bomodi ase odibi ebe ye aduane e dia ma wadofo no abusuafo nyina yi ba fie bomodi ase odi kivu hot pepper be ye aduane e dia ma adofo se na ya so ma me na wu a papa wu a be be sa se nim se ye ba ye benya aduane pa edi scratch for win see and control say fa ho ne network bi a wo so eno ane se obedial star 787 hash na wa select number 2 max radio na fei wako number 1 play game enu achi no na wa choose you scratch card afa wi anu select your lucky number 1 to 5 na wa fa back enu achi wo betwa mo pin no na wa body ashem anopa yo mo bo ansika fam ye the max money ndi ujuma de breo afa ye fast dem Royal Organic Clinic o se en kan say yade bi e ha wadwene bomodi afa bra be piem ya hye ye wo Dansuman exhibition bus stop ye ne Chicken Man restaurant na edi enhwanim enti bomodi ase say ye asma yade awo ho na ye dene de ama oba na se bema enam yade bi stomach ulcer bema o prostate ye se ayekese ana se wo prostate ho ha bi an bomodi afa bra be piem ya hye say ye stroke ana say